Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pilio le vai, pilio le moli, e mwhawhanau tuai le ta avale le ngata fo ilea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te mana ole, ona o omilea. Ona whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nu. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-up, e whamautu wai lau whatau. Mara tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maiso le tuatusi. O lo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autustusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nail matter officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, na superannuation claims.
O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ail whai ngā malanga, mo le ua wal au I aile atua. E ave e sea aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana Anava tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhae tūla I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whaavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whātulo atu Samoa I tusai marau whaafonga mai. Whātulo I o poia, mō sā ma whainga. O poia lava I tu maue o whaarau. I poia whaaro maro, poia whaaro kalesia. Ia meso poia whaaro lu. Ai o le a whangatonu le malama whaamoe I nei aso. O au, o a whemata po sa lue whaapo le manu. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa ona I komisio sa mo ma fai mino la fi se la fa ma o ma tu ngalo nei ma tatu fa la to o skopo I plan e fa ma popo fa mo fa pele mo le ati ma ino tatu o ona komisio sa o fa mo pe fa talo o mai le pule a ona Ina ia toi whaale leia, ia potu o wale o tau ino si tātou. O alo ma whanau si tātou tu, ina tā upo le science,
technology, ma le engineer, ma le maths. I tā upu i o iei le tātou poloketi o le STEM project o le hua awhi luonu. O iei le whaamoemoe la whaia le tātou le stara i e maua esele mo le whaamoemoe whaalea le potu ao. E tāu o tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau i tūlanga tau engineer, whaafomai, a measure the maths o technology o ma tā upu i o lo iei ni rau te inga o tātou maro e atia ina ia maua i lea na maa o alo ma whanau a waru ni mana i o Samoa ma si o tātou tunu e te talo o tua ima lea nganga whaararo o e umana o onga i polisi o Samoa o wō paanga uma ia tātou lafo aso o tātou ngā lua whatasi ia e mafai e ona whatau nuina le whaamoemoe o le telefo i lima e māma ai ia lena te talo atua i mele nganga whaararo ia tātou le alawa se lengi te maua ia o le a ngā lea o le whatau nuina o le leipo o keti tāua o le upu māsani o lawa ni inalo a fia si ona rao ai maisi le a onga sa tātou a onga ai ia o le nei o tātou saai lunga o maamanu ona o le taimi o le poto hale atamai i na o tau ni ai tātou komisi o Samoa i whaasisinanga lea ma le awa ma le whaalai ia mami e te hui ei fuafuanga uma.
ingata ole nei savalinga wana ole tangata ua atarana o ina wafa amaula lo malero totila e fia sila mai ai le tama fai mea sili moi Yesu le fa'aola ae tu'u e se ole lo taita ma le loto tinga aue sau i le Tautai A'e e fa'amau lama tuai mea ualia tele mea ua sanui lalo o le fara fia tele fai o le hangasala e fina ngano le are atua ia tonu o uala fai mea tonu mata se i le tele o a aue sau i le Tautai A'e e fa'amau lama tuai mea ualia tele mea ua sanui lalo o le fala fia tele fai o le hangasala e fina ngano le are atua ia tonu o uala fai mea tonu mata se i le tele o a le fina ngano le are atua ia tonu o uala fai mea tonu mata se i le tele o a O te fia fo'i o folofa ma o whaatalofa, whaatulip mai le dei vanga o lea fiafi. Pa ia mau alunga o si o tātou waturu o i so lava se tafa o lo e sila mai moa ma whaafafonga mai moa. Ia mai mau mai ai fo'i le leo o la tau au auna, ia o le au auna whaatau wa ale nei vanga o le fiafi. Ia wha malo le pale, ta i fo'i le soa i le nei vanga o le aso, wā tiu te mawhaiva. Fea au mga luenga, ia o tofi ngā ese o whaamunuianga mai ro tātou ma te siri le langi. E po le alava le mea lofa o le taleni o anga waa o whaamunuianga o ngā luenga. Ia ua te tasi le tangata malana ea tia e o le whaasino manga mai ro tātou ma te siri le langi. Whaamalo atu asiata o le tau au au na masani. Ia ile amatanga fo i o le neiva. Ia so mo mātou i ni usila dei. Ia, ro tau whaafonga i le tautua whaawau a le Blue TV. Ma le tatou porokalame masani a fiafi o aso teitasi, aso ngafua, aso lua.
tātou malolo i le sululu asitofi ma le aso whareile. E longo pui ali, lo tau pa ia, ma lo tau mamalu i la tau whaafonga maua. Ia, a o le a se ai, o a fo i ne mea o tutupu. Ia, pe tua fo i mani ala tau tapua inga whai pea sa moa i le aso ma le aso. Ia, fia le loto, fia le nganga, oli le wha moe. Ia, e se e mai fo i lunga o le tātou no foa le nei, o tau mai tau le nei no foa ma le nei lau. Ia, e tau tua antuai lo tau pa ia, le malu o Samoa, i so o se tafa, vai atu le pō falanga o la tau whaafonga maua. Ia, o pa ia sa ma whai ngā o Samoa, o ta oto se ala o. Ia, e le to ia se ngangana, to wha mamali pe to au talaina. Ia, ua o mea o ta oto, o whaapine, wa langi soifua i le toto, wa langi soifua i le afu, ma le tautua o le tātou watunu. Io e, wa lango mau mai te sa. Ia, ma tia ma pue. Ia, o le a tātou te solisoli muri a ao, ma solisoli muri vai. E wha au lo tātou tofi. Mea lea, ta oto a, e leo se au ngata, e leo se wha atala le. Ia, ai pe iei fo i se vave na te toi puru mafua, e iei fo i se poto na te toi au talaina. Le ai o Samoa i o le fue le velave, ai au mai ia le suafo Yesu. E lafu le muai mea uma tātou te whita aloloa, e o mea uma tātou te whaia. O mea uma tātou te faʻasoa ma tala noa. Ia mo tātou mi musa mo tātou aleanga whaatasi e pi o le tala e whai le waa o tautai. Ia o le swafa lea o le manu malo e ma whai ei o na au mai whaatasi o tātou loto ma wha moe. Ia awa fo i se tautua vai. Ia o se tautua tau pula. Ia o se tautua e tau muri o. Ia ai o loto ma whirangalo o waha o e Samoa lea tunu tofi. Ia, o le wha malo lea. Malo kaukai oi. Alo le pale. Alo whai o le whaiva. Ia, malo foi. Ia, sua le la pauta ma le la patai nga ngau le vao ma wha e le tai. Ia, o whia lava o lo o ulu whao ma wha tuna paulia. Wha tuli vai ngaui ma wha whale le malu le pa ia maha walunga o Samoa. Ia, wha talu whatu asiata ne vanga o le viavi. Aso se furu ma le fitu le nei. O le masina lo na valu o le nei tausanga masina o kuso. Lua afe, lua sifuru ma leono o te lo le aso sufitu le nei a madou a sifuru ono i Amerika maona i tūlangi, maona stete. Ia, lau ia o le fiso lau o le tolo a e ala i tasi le maunga iolo. PSS aso, PSS kaimi, PSS ia i tūlama minute. A o lo tātou i lalo le malu ona a au. O lo tātou i lalo le la, e kasi a le la. Ma le tua fui wha pea ka ika o aso la e mingoi le la. Wha tua fui walanga e whamai e oso le la ma tua ngoto. Ia ona o le whaitau i mea na wa aia e mata ona i o tautua a mani o mātou matua. Whamai e oso le la ma koe ngoko oso le la. Ai wha pea la ka ika ia. Ai o le la e ka avale vali. Ai le tiofa mai a mua whitalai ngā to ina o le fu oso le la o le ami o tonu. Le wingo i o whamitalanga. O kalangi o kalako inga. Mai se tā lofa ua susulu malama ave ami o tonu o le la. Ai muri ane ina ua tātou malama. E le o le la ka amilo o le lalolangi ma le pāngeka o le earth ma le ele ka kouke iai. O le pāngeka ka amilo milo. Ai ku maua whapea le susulu o le la ai ka amilo whapea ngi le pāngeka. Vai. Lo no winga. E ta amilo whala poto. Ai tu maua le susulu o le la. Ai ka ko iai. Ia ona o tātou masa le tio la fa mai. E tu maua le ami o tonu. Pau fo i lea o le tanga o le tautua. E le whaapea e whaalongo ki ngā. O le aso e fiu fo i le aua e fiu puao o le langi e kau pungikia. E fiu fo i ki munga e kau whaalea o ngā inga. Ai malama. Lona se suru mai. O lona winga. Ua ala whiaunga ia ile upu ato ina ua popula ma susulu mai ave o ami o tonu le la. Ia, o le laranga e kasi o le kau ke iei whaakasi. A o le paolo o na aao. Ia le tio foi whamai a fionga le atua o le mau le mea lilo. O le nofo i le mea lilo secret place.
fa mai e iai fo yo ia ile paolo o na a au ia o fa talo falena o fo lo fatu a siata ia te auto u malava ile le vaenga o le fiafi ia fe mai ile pai pai sina o ngā luenga le tua a fe mai i belenisi o le tala le lei o ila tau o tawhai ma mua au o ngā luenga le tua o ila tau o fai o sa le vi wa le eiso la tau ngawhai i le tino wa le eini o la tau mea tō tino a ua wha mau lo la tau soifua ma ta se i le ngā luenga le tua wha talo fatu o folo fatu ia ma o wha malo fai o le faiva so se fa fe ngainga mani o tau fore tua ia mai se foi o fionga i pateli ia o le tu ainga sa ia ai mai se foi o prestene e pikopo ti akono fai fe auto ina fatonu sea to ina mai se tai matanga luenga o le ala vale taulanginga e taulangi ai ma whaalangi ai whio i o le tala le lei. Ia whaamalo atu i o tō whaiva. Ai mai se a whaife au o lo tausi ala to e kalesia. E whaiso ala o tala lea whaamalo lufo i nei whawhia ngai ngā. Wa iai o tō tofi whaife au ai lengi kou lafu mā moe. Walanga ese mea ia. E ma whai o na whaiso tofi whaife au ona o porokalame ma tō whinga nisi o e kalesia. Ai le ai sau e kalesia. Whamai fwela le maua isi o le whaato whala inga le atunu. Whamai le maua isi kula whale maisi au fuelo loa. E le avea la le whaafea ngai ngai whaife au ngā. Ia ona o le mau whaapea mai la ngai le iosi ngia la kofea ngai ngā mangi e kalesia. Oi. E le i whaia ni osi ngā whea ngai galongo winga. E le iau lan tau le levo le ta uai ma whaalangi ai o ni whaafea ngai ngā. Ia. O le atu nuu nei o le la au mawhala. O le la au fele. Ia e pea no whai atu le tala na whai e fuale to e lau ia la auli le mali e toa. Na whai anga i le whale toa masanga. Ina ua whai mai se la e sanga ko wha umia la le ua usu ngawha la auli le mali e toa. La ua usu ngawha kama o la auli ia ngau i whale ai. Ai whai mai le tali le tama matua o fuale to e lau. Se e lau o le fiso e lau o le tolo e ala e kasi le maunga i olo. O le ale tūlanga i ai, whaife au, whaakongu, whaife au malolo, whaife au, osi whea ngai ngā le, osi whea ngai. Ia, ta o tō tu ia i lango tonu i aio whina ngalo, ma whaasa o sa oange ia e ngisi. Ia ai le se fo wa a le o sia se whea ngai, ai fito i tonu lau tala. O wha whea ngai ngā o lo whea ngai ma e kalesia, la ia la tau e kalesia, ma la fumamboe. Pi o ila dole tele na watuela o wha malo. La ngai le mawhai ngā lango ngai whaife au le se e kalesia. Ma ngā onga ma mawhakianga la e whea ngai ma le whaife au e kausire e kalesia. Ai tau te sira fia foi auto. O le wingo lau tala. E fo isi kai mio le waka me milo isi au hori foi. E ka me milo foi e sengia mai ngai ka ngaka yo e kalesia ka kou mauku e kalesia. E ka mi milo ka mafo ie they don't want to go and start a well. La le wingo from talang. La nga utala doi me yo te mana tua ile me na fai ya kopo. Ele fia manga nga o ele se vai fo. Ango for ka mo ya kopo. Isa ako. Ya. Ele fia manga o ele se vai fo manga o e hoku loa ingu lom wha au haure mea langa whai resi. Ko sa ki ngā inga lesi kai mā moe pole e ki ngā inga lesi whai whi au e ngā ngaula wā mio pa a mala wā mio valea ngā ela kuma oi. Ia, kasi lea soifu, mea maali ele nature le soifu wanga. Le vanga e kami soro malo wo langa wha fōringa, malo wo langa pa a malo wo langa oi sa iei. Ele ima whaianga help le sikanga ka ia oe. Ai umanga e alaku of sosoang ye le si whaife au. Wahalu umai le kaimi o le si whaife au. Invest umaronga kaimi whaale anganga ku oe ilea kua. Ka iala oe, ka poe. Pruning. Peor kala kuspaia. Pruning process, uproot and replant. Ai uma e nga ua e maua manguia.
ai uma e nga ua o I whareseu ma e sapi ma au malie. Ai wa ai lau koe halu ma le whaaringa o rofia poko. Ai wa ile te ia le ua e toe umai wa e halu ma e toe whai ma e a. Ai wa koe langa woka wa ai. Waka wa ai e kaika. E ki ngā inga lesi whaife au ma lesi e ka lesia. E keu makapu e lo uholanga. Sa le mawhai e lesi fo I whaife au ma lesi langa e le kukusa. Yes, pe kau ke whai mai e kasi a le akua ma mea uma e ese a au ala. Oe, e ese. A fo iaka kōr kala ia e Isaia ma e lia ma e Isaia. A ka kōr kala ia e lia ma e Isaia. E ko ala iki aku ngare kasi al pelo wheka nga muli a e lia nga o e Isaia. A o e lia mo kwa lele yo nga o nga mga whaakowhara inga. Ai ngare kasi ar ka nga muli ka ia nga o e Isaia. Ai o ore kaimi ua kūra I mai e Isaia. Ala ko akele, ko a lima sifuru ma ongo kupu isi pero wheka nga. So ese ma ka ngaka e whao ngā e lea tua. Ma le fo I au waku I longa kaimi sao. E lulu inga le upu, e kākai lalo lau a mi o paa, o fo ia ke au ia. Sia o fo I kama I paa o wha makua o paa. Ngō ka sau fo I maka ika, e le I mawhai e le si fo I whaife au o ngā lulu inga. Paua! E le o se fili po se whailonga whaife au. Ai paua o le fo I, ua ngā lue mai aile anganga o le tua. E soangi le ngā fo I kaimi. Ar ke le ngā fo I o kako. Ki le hafo I ngā ua maua manguia. Whai mea uma. Maukulu mangai. Maua manguia I le kingo. Ngā luenga ngā lulua le whangau. Maua mea o le maua visi o pepa o immigration o ha uma mea uma maa. Bisi ngisi. A onga o ha uma kulanga whabenga. Ya ngā le uma fo ia. Ai kami mai fo I lesi faʻasoa ka ke whai kaika. Ia a ole ngā fo tatou por kalame. Tutu atu e o tawhai pules ka funge le laolona sa. Ai I o ka ko whai keke I kama ia. Whai keke fo inga le iai. Le nga e le whai ngofie nga e maua le manguia mai le atua. Whaatalofa le au ke momoli whaapitoa antu. I au na le atua o lo latou. Tau suina le ipu vai o leola. Fa mai o le kau suinga o le ipu vai o leola. E leo se ipu vai o leoki. A ta alofa mo autou. A fe mai lau fa ta alofa ina ita mama tina matua ma lona vare so I fua maua malangi ma o mai autou. A fai o le fau mai lau malanga mai tonu o New Zealand nei. O le te fau mai ta mama tutua ma ki ngā makua lo kwhai kwai. Ia, o le malu luma kou. Fa mole whanau ma nai a inga. Fa mole. Ia. Soani la e o nai tamama tina matu. Si malulu. Si malulu ke lor me ua iai. Lalo fo ili na o fatu si o tina. Ia. Fai malanga tu Samoa na o le vessel entende. Fatu mam. Ia sa unga alu e fai singa uka mai ka whao I Samoa. Leanga ua malulu le mengi. Ia wai lo fo inai tamama tina e every day mo mia vo singa alu I fafole san e mo mia singa susulu mai o le la le lava va fo ngofo kongo e mafanga malulu ya ele me foi no fo ile sia so umalava e nga malulu e le lo aku mantau le la ya la umalanga tina I Samoa ni si fo le ai ya malanga I Samoa si tau fo ile malulu la to. Ia toi foi mai foi la ia le. Ia awa foi le tau ma fana mo tatou malulu la van nei tai. Ia ese foi le tau sanga matua malulu la. Ia ai tahua. O kako kako wo mai foi mai Samoa ola se vevela. Ore me ye pi ua maka nganga o kako kingo ai na foi no mai Samoa kali la vafu solo ai o ko so ai lunga vevela ale vo mai nge ya ku
o mai foi nge ku nga mai or fa mai e ma nga ya fa foi malu ale vo mai o malu fa mai e se ka ko yo foi mo e ke fa ku nga ore more Samoa e se le foi mangaku e si asoti ata e se o kinga se o lo miti o fa kola se me ke fia ka usami ai fa mai va koe falai mai singa steak wo ko kia uma le lisi o me ai fo ye ngei ya ku i fafo ma se le ai va kola la se me nga ke fia ka usami me singa pi supo ma se mai le ai ma wa singa e ling singa e lengi ma se fa fa ka o vo ile por fa lif fa e lengi sorry ma ia o kale la va fo ai nga ma mo ma singa e lengi ka para fo ka ta yo o fa ku se o kinga mam o ke fa ia ku nga ka ko isa mo ngei o le la va ai ele o va ku sorry na ka ko isa mo ngei o le la va pa wa le me kariere mi siruki la so le o langa le swinga nga o e lengi o ka ba foi le e o ma e ka usami o ko ia wa fa e fia ia nga le pa e lengi ka e li ton foi nga le e fia ia o le apa ia le fa ia ko e lua ka ma po ya le mai ia fai ngo kala au makukua le uro a makua nga ka mi fa pe ala ko ka ke o make ia nga ila ko ka mai kupua fa mai oi ka lo fa ia o mai la mama o le lua ai ma ko si me nga ko ale poko o man ka dia ngade lua o le apa ke akala ka ko fa manga ko fa akaila o miti va au nga ho mai ngeia maka ko mai ngeia mai sa mo or ka ko le la va ai e lengi ale fu o fa ya ko i fully ai le ste ore si ale ha u fa tuanga e va tu mo o to ya malanga mai sa mo ya ka ki era jo ki nga la ngo o va mar course full ko sa ngo ni usila ya ai se fa kula u kala le o to ya malanga mai sa mo la va kula u ala lor ngai mo o to fa fa ngo fi ai fo i mo matou nei New Zealand. A ko malanga mai ngi. Fa masangi ai ma e kausami ma ko hamburger. Lai fa masangi ai fa hamburger o nuggets. Lamb chops. Scotch fillet, ribeye, tomahawk. Ayo le winga lo ke faya ko. A ko malanga mai ngai usila. O le ngang ko fio, mayor ko fio mai si eu ko tofo. Ma to va ai po ha me ngai ngai ku ore ku ngai a ko malanga mai ka ko fo nga fia i mar ko kausami. Ana mele ko ki nga ko malanga mai sa mo fo ko u mang kausami ko wi a. Ai ko ngare aso mo ai ko fa mai se o ka ika fia su ai ma sa ka. A ver kure ai a fako. A vai kure le yo se me ai a sa va vale ngai mako yo e kaka. Ki nganga vai ku ngo sa u mare mangu ai ngiu. Okay aka. Eu le vengo la kakala. E si foi swinga o le soifuanga. La olai. Io ai ke lo la me ngau ke fia i fo. E ala isi ya u fa ko inga. E la ko inga va fu nga pe malanga mai. Ka ma la ke. Ka ma nga o mai ngai hamburger lo mar ko inga. Hamburger. Kamala fo le pi ka kolu mai pe fo nga fa kolu pedis. Na voli ngor ka manga di peri. Ame nga ngo fa ko ya per mo de wupa fa ai ka ko ka si de ka mai ki nga ai wupa de me ya nga kamala nga wupa asa fa ila ko ai ki do ma dia ka sa minga ko inga ole wupa pe mo mare kamanga le fonga fa de ko ma le ga ko ngi mai nuor kamanga peri pe vai ma pi fonga fa ka ko lu mo a ka sa mi la nga era ko inga pe ma mai sa mo ko ngo fa suanga
ka malo ele ua whakasia fo ile le va vera menga peri ele ua whakasia ngali fa peka fo ngali le ka male wa ile le ya e pe or fu ngai se ngor kau vela fo ile ave e ser pangi piko irunga ngadi ya susu e ku ai mangai lau va la anu ku se ai kaskasi va pe ngar ko inga ai e se wele finga ya wa mafua no to e fa mana tu nei me ona wa fe la fa ma lo ina yo tatou tama matina matua fai falele ia na yo la to la e lo malulu le tatou tu ya me mai la ko le mo se ave po fele le mal o fele mal ngai ke la kala ka ya ave yer ko inga malo matua fai le yo la to tingi se vai ma fanga sport shoes jacket e yo fai mangipini fai mangi skafu ai vai akua la ma alili ko kingirima fai akua la ke a masklo fa pulo no marco inga malo mo ko mas kai fa savali le mol ya fa fie ila to te lola utala au ko ke un kaka e ave ia ma tu fa ka fa te fa ko ela ko mai kala le aua fo ete avatua matua e fai maalo fanga o le manana o ila kukupi ai ko woko ka fa fa solo ai ku ula o le fale po la to le fale le avengi me au le fa sa ala kala au tu te mai le ina matua ona okupe mala ko pensionga mala maua yo koku o ha umangi fingi sosoanginga ai ngale uma ko woko ki ya inga ma ko le fale ele tau te loa au taule me tupu i mātua. E alua i le matua o le latou soifua. Ua a matana ngalo mea. E o hangi mea a maanga kua e ngai ka mama ki ngā mākua ngō fufale mai ai le aso a koa, ngō fufale mai lava. E isi o kou kākua benga. Ai au ke le fie fue lau whasoa. Awe kātou e atata a lakuru me lakusa. La ngol tele nā le ua iai. E tele fo iai na tātou mana o foi le fa mai le upula kausi makua ele se kausi nga na le va ko fa ngofo le fo me ngai uma e wa ke wa mai fa fo se makula nga pena mangano ngalo mea ma ale wingo la utala a wa ma le va no kausi fa me ka or kausi io uma le no fa la utala le ma ainga uma fa manu yanga fo ya ma uma se ka ma sa se ki nga ma ko ngofo o mana fa sketo le fa ngao sketo tina le ai le fa so aku ngoi mo wenyo manatu was sketo le e hana le aso ma le kaimi o le aso e ave vai format doctor's appointment wa kaunga ave siaki kai lua vai aso ma ave wa according ile se vangangi me mo mia a sketo yo format kai lua vai aso ma ave siaki o le aso lulu, o le aso le whakawhau ai, o le aso le ave le mall. Ia peki e fo I show them around le kele o mea sa ngaka ale o ai 10, 20 years ago, ai ronga ua koe o le One Tree Hill, ai ronga ua koe o I whea ma whea au mea sa masangi. O le aso lulu la, o le aso kawhau. Mai le mall whewheo ai. Ia o se mea, whaisinga whaakau, whaake e shopping center o Tara, o rakui maa ngele, ka amimilo, koe fo I le fale. O fia o so sa pe a langi de lei. O maraloku. O fia nga o sa ke le ngamako ki e la lo I pokeno. Kama vo le ke aru ke kau fa ali le mara inga o askuli mila lo. Kamanga. E fai le lei every week. Ia, o si lo aso ia le fale. Maka ki vi ke vai ko kiki uma po kala me forward kau ka ia e me por kala me wakea ia uma tauta ia e afea ku ia savea uma savea peko e ia mau uma mau masila peko ia manatu lei ia afea ku ia turis ko iki ki a por kala me uma so olonga manga ia nga la keep them ele leile ma fau e fia le loto ai fa fo winga ai malonga ma malosi so ngia ku mo ka ko la nga ir kai mi ka ko ke pisi io ya ai kele nga fa ngalo ai o uraia ya kele ngo ka ngo au wa ko ai kele ali
o ki ngā le a inga ke le nga whea ngai ma fufuanga ia. Nga, ia a maua voi la ukai mi, ia wo join ai maa ur kalapu lea la uka whau lea. Ia ai awale tu ua nei maa tua fu ilele kou wha ngau ma wha ngau a wha ngau ki nga ma ia la uka ko whai vai ma whai lima i wharkalapu. Ma oi whea ma whea ma whea. Ia, whautuanga le na e watu mōna i o tātou ta māmati nā mātutua. Ai wha malo atu. O tau ia na manu malo mai ma wha manu ia mai le sei. O ile ai lea fwele ngole mea. Le sikisengi. Sikisengi o komeki ia lo mwhainga e pāloka. Langa inga i whaafisiri. E iai le si whaafisiri na yeisi ta maaro mato e kalesia na tūla ia nafi. Whaila na mori mau. E ila si vaenga o lana mori mau no ufia mana o e toe wha manino wha lau i tele ia te ia. E langa ua pisi au ku ole loku mamako ka ape. O na iai le vaenga na ia ta ua whaapea. Si ana whanau na manuia mai le sei. Le kota. Ia. O langa kala i langa whangau. Whai loa sikisengi. O omi loa la ko ngofo mauia ngō mai ai. O mai loa whai loa sikisengi. Ia ai whai mai. Tali atu le whanau. Se ia kore lua kausanga langa orku la fongo. Ia. O le vaenga ta ua no ukangoa angangafi. La whaasi formato lotu. O tangoa message ia le sunga tamaita ilo ia. Lea fo ina te whaia pepa immigrations. She is also a legal immigration advisor. Ma o whesilingi ai le whesili lea. Ai tali atu le tamaita i lo ia, tamaita e penesa so ula. Po o le e penesa loa. Le ai, e mawhai ngā o ngā mau, ngā o mai a ngofo mau. O kou ia malanga mele kota. A palai loa marako sikisengi. E le kou fru ka kou le lua kau sanga stand down. Le te le na iai. E le kou fru fo i tātou le lima tau sanga le kou fru uma iai si atunu. Ona o le tātou lava special relationship ma New Zealand le iai le tātou whea ngainga o le friendship. Treaty of friendship. Po o le whainga wō. O le tātou whea ngainga wha le wō ma New Zealand. E mafu ai o ngā le whaakari kā kou. Se ia a kua Sofia kausanga whako am whainga a palai lau sikisengi. Ia, o le information na le ai wa le leifo ilo ule tali si ta maana nafi. A wo manatu. O le mea mua mua lu kango i announce ako mawha mangingo rungo le tatou prokalame leanga o mātou tiu te ia. O mātou whaiva nei, o le longo puia li i o pa ia o Samoa. So a whaiwhai lau e whaafonga mai, a le te confuse pe te le o manino le vanga le po le fo i te whaapea o e langa e sa o le mea nganga whaapea ta mua mua no mai. O le lato mawhauwhaunga re nā. Ai o le tala fia. Le ai e ke le kau whaakali fua se iluang kau sanga. Ia ngāri e rua e kau sanga wa keringi au sala. Ma kelengi au ave o ngā ma tulou a ke iwas whawhainga kāinga a palai ro siksing. Ai na ona tau nuu mai lava i nei New Zealand. Ia. On lo maka kou e a palai lau. A palai loa kou siksengi. Ana o mai a whainga luenga whaaputur se leni. O ka lei lopo o fiar kau or siksengi nga i kai mitu lou lava. Can somebody else sem whaimso soani mai atea. Ua fia le tau or citizeni, foi le application or siksengi le ua iringi kai. O ka ia ko se fase lau. Maybe not. Maybe over po o la loifo. Ia, anga o peia o le lua se lau mong kupunga nga kai ero ka malama o whainga i me o siksengi. Ia, au te le mai loa. Po o le mea ua si i runga le whainga o siksengi. Ia, somebody help me. Ia, pe a whape o ele ua. Whata pena lau sikisengi lau whaakaukonga po le ale tūlanga waiai. Ia whasoswani mai po le ale tau or sikisengi waiai ringi kai mia o ngā fwoi mōna i tangata ia malanga mai. Ai o le whautuanga le nā lewa au watu. A e malanga mai loa po le a lavar ko ai ngā au wala na mau hai lau nofo mau. Kota, whaipoipo sesi e ngofo mau. O le a lava. O le a lava le au wala e mau hai lau residents, po le permanent resident. Ia o nga e kangoro lea ia whaapuku lau se lengi. Ia ai. Oli, vai ese umari i ka ko kauari. Fase lau fitu se furu lesi, fase lau fitu se furu. Lima se langi usila lau kwhai kuai. Fase lau i vas furu. Ia ka ko haru ia ingu umela fili fwai oe. Se ngu umela o ngangu umela. Le ai. E afeka la ua ova, ua too much. O te le talitonu e awheta la. Ai, o te ioe i whikazi e au mai.
between 450 to 500. I think o ke agree figures nga. Ia ai te tango alai lunga fo ia. Paule mea taua se felelei. I think lima se lau ono sefulu. Barry, can you find that information? Yeah, lima se lau ono sefulu. I think that's the one. Lima se lau ono sefulu. New Zealand. There you go. Standard feeling lima se lau New Zealand. Lima ono sefulu. Le tangata matua. Ai lua se lau varu sefulu mo le tamaititi po whanau. Yeah. Born in Samoa before 1949. Lua se lau whātoru. Kamara lea la vea ia tatou tangata mātutua ia no mai nei sikisengi. O le kamale le citizen by descent. Ia le ai kamanga ke le afia le iso konge ki wha maoli maa. Ia. Na, lima se lau ono sefulu ele taua. Ave lau wha mua. A o iai le ua wako ele la matanga o le tatou faʻasoa. O la o whaukuanga le ngei. Ua whai mamango ke le kula fongo le ua iai le treating o kako Pasifika se whakula ukala. Ai mai se asa moa mkonga. O le ala le winga o la o whamatalanga. Ua whaisi maua lunga, ua whai fo isi maka kilo mai o le tulafono. Ia kako ngei kako afianga. Mana tua mai. Onga lo sau sori ngā kula fongo mawha maonia so whasalanga wha whale pui. Lea ele umina I think 3 years or something or more. Ua iei marikulanga fo ile lor whalea o ngā inga o lau ngofo mau. Residency, po le permanent resident. So ole kari ala o mea ngei, ole wawe whai o lau sikisengi. Yes. Ole a fo ilo fa mai wa ngofo mau e le o koe awala kele ngā koe ngā mea. Leanga ia le sasi, ia le sasi so se mea. Mai arkaras ko ingo whiriwa ailenga whakarangoa mai le whionga le maru, whaito anga mau. O le whaiva i orka ngaka o le sese, o le sasi. Leanga i ele me ka uoro sese wha moe inga, leanga sala ke whaia malo wha moe inga e whai. E mara me keke hawa e oso, o lo oso wha fua se ia kua, ai ke ua kupoe ma se mea, e a awhia. La le winga o lo whamatalanga. O le tua lalo na mo tatou tangata Samoa, a e o mailo ingei ka whiofiro fia ka. E o upu kingo upu sao. O e tangata 5 le ke sau. Sau lo ingei ka hawhiri malo vale awale fia vave ngau ka whao mare ka whao vale solo. Sau mua whai ngā ruenga wha pukuru kupe whai siksengi. E au maro siksengi, ia ngai kaurole ka penga ingisi au fufuanga le lei. Ia o kou fo ile o mai o to lua mal whanau, to tasi, to lua, to tolu. O le nā fo. O ele tina, wawe wha mau popo fufuanga ranga. Mangue le i sa saole wha whire mo reora ka whao vale o loko o rua. Mare mo reora whai pāki, mare fia aru whakalap. Ia matua on top of that, kua wawe wha putur se len. Wawe whai ai, tūlanga o le sikiseng. Ia, o ngai vaenga le leile na. Mo tātou ai mo o tole fsiri mai pe mwhinga pāloka ia ka ia siksengi mai Samoa le i lalo le prokalame le siksengi le whai nei. Yes. Se o le siksengi as long as e ke siksengi ngofo mau mawhai ona e pālota. Le sitala mua ona whatoa mawhai lea ona e pālota. A whatonu le tūla e wha, a whatonu le tūla e wha. Tato atu I tato whasalong wha pisidisi. Tau I alfo I mai ia marito I taunu umai fo ursunga le a taua. Ai nei whasisilanga I e fia whate atu a o maua le avanoa. O le e whasisilanga mo le mafutanga so o whaatasi a whaafeangainga po o whaafeangainga so o whaatasi au kilani. Ia. Vi ele anga le lei o le dua ilo o tau so I fua tautua mo lana ngaluenga pa ia. Ai wha mole. Whaasirisila atu, le tatou fono masani, ia, wha le masina, e whaia lea I le tatou no foanga masani po o le maota o Samoa, le utu ina tui lunga. Le maota o Samoa I mangele, por whare Samoa I mangele. O le aso a tae au le, aso suma le valu, o le masina le neo au kuso, I le afa o le se fulu I le tae au.
ia e whaamoe le a tātou whelo iai le anga le lei whaamaoni o le tua. Sainia le whaasirisilanga e le fionga le teifono, fionga le tamāpātere Whara Michael Enderman, ia ma le komiti o le laulau. Toi tui nātu le whaasirisilanga le nei, o le whonotanga e māsani ai, ia le mafutanga whaife au so whaatasi au kilani. Ia i le whale sa mo a forse fulu le taiao a taiao. Ia oi fo nisi whaafia ngai ngau te loa, le nei fo i tausanga e nau e join le mafutanga so whaatasi e whaafia ngai ngau te loa o se lao le leile nei. Ia e awhi fio ma sua tuai. Ia wala tau whonotanga i le soa taiao. O le si tātou whaasisilanga Fast Sydney a inga an Gambletown. Ia o le tātou whonotanga. E whaia lava lea i le aso to na i lea o le a saunei. A solusu mare tolu. Sunday. A solusu mare tolu i le wha i le afiafi. O le tātou hall Masani, Befia Hall, Tasi o 5 Lindsay Street, Campbelltown. Wha mure moli. Ina ia awai uma mo ni mata upu taua e fia tala noa ina. Ia maratua maisi na Blade mo le tātou wiputi i le afiafi. Ma le faʻaaloalo tele o le fionga le teifono suluape Niko suluape to e vatu faasisilanga le ainga Fast sini au se talia Campbelltown. O le awhaia le tātou whanotanga Masani, ia po le toi tau fianga o le tātou komiti ma le ainga o le whatuatua i le tua sa mautasi. Ia isini au se talia Campbelltown i le aso sa asau nei aso lusu ma le tolu. I le tā o le wha i le afiafi no fuanga Masani, ia wha mole singa plate ngali ka ko ibuki fa kasi male nga fa alo le fio ka te fono Niko suruape male laulau ia so mai ai mar fa silanga ale ainga Fast au kilani ia posio mato fo ilea mata fale fa silanga fa mole e toe fa maratu atu le tatou fonotanga i le aso sa nei pei ona fa ilo atu i le tatou kalena ia e fongo singi Campbelltown le aso sa fongo ai makako o kilangi le aso sa lava nei no fuanga maota o Samoa afa o le tolu i le afiafi tatou la ia o kilangi o le afa o le tolu i le afiafi o le aso sa nei faia ma le faaloalo fionga le teifono le tamamatua ia se uamuli ia ma le laulau ia le na fa solo tatou fonotanga ia matafale au kilani i le aso sa nei a tolu mota Samoa. O le isi tātou whasesilanga mai le matafale lava le Fast i Bay Area. San Francisco i California. Ia o le tātou whasesilanga le nei mo i lātou uma o lo o fia i tonu o le komiti pe resitala i tonu o le komiti. Ia o lo whaanga solo le tātou resitala le avea i oima member o le komiti se lau tala. To be part of the committee lo no winga e te au fia i le whainga o tonu matulanga uma whapena e o fuanga fundraising polo keki o a uma mea uma e saolo leo te sau whailunga le lau mo le fontanga. O lo whanga solo se e pa ia le aso lusu ma le lua o le aso tona i nei e whaanga tai. Ia, wha whaafso ta inu mera ale teifono sui teifono te utupe ma le whailo tusi. Le nā watu i nā tuilunga ia mo nisi o whaamatalanga. Nā fo wailunga le aso e tau au fiai, ia e maise foi, between now, ma le aso lusu, ma le lua, ma le nofuanga i te tau ana whao o iei, lau restala. Ia o le isi tātou whonotanga toi whaamanatu o le matawhale a Hawaii, a inga o le Fast mai Hawaii, ia toi longo puia li i le tau whonotanga e le o le weekend nei, a o la watu inatu i le aso lusu ma le iwa o au kuso. Taime Masani li mai le fiafi no fuanga Masani sainia e le fionga le prestene po le teifono fata. Ia, o nai aso whanau, tui nā tulunga i whate ato i matatou aso whanau, ia ua mafai o na to ai taunu umai i le tātou ofisa i le nei fo i vaenga o le fiafi. O le aso whanau mua, o le aso whanau, o le atali ia Michael Sautia. Ia o le sunga ia Michael Sautia o le atali ipo le alo le sunga le faiva o penga ia atapana Sautia. Whaamanu ia tu le aso whanau o le atali ia Michael Sautia o vaiee fusi sa anapu ma sau sa vai.
Whaatai te maa whalelangi lana tausinga o mwhai o ele atali o naulia mai lo se furu mare lua tausanga whamanuia le tua mo o ele atali. Alo whaanga mo oe ele uma e o matua ini usila nei ia atapana ma malo whapea au te roa. Matua i Samoa uso malo tua fine mau ainga uma happy birthday son. Aia kwa ile vai si me fango ngo folinga mai ele I faka ua sa olanga me alo fanga manga oi ya por me foi ele ola po kele ke nga faka ua ronka ma kalo fa wa muana e alu e fa taua wia ai wa fai fa le se ke ola sfanga ua kama ya fa tai foi ele uso ya tapana e ona si ona alo le ona si mato fai fa si mako kau kai tulo pa wa le tautai ya mato nei manurewa e lolonga faiva ko kiki ya kof sia ma ko nga kufa le upenga ia al faiva ia oka ele stala avanela utala ai onei na vili mai atia siata wo ufialu se ave sei a se ufife au mo le uro e kai o ke ifo ia wai e umanga mai a uia e o kele ai le si kele nga kausa mi fu ai fo ia ngai a mo fakamiru ai te o meli mai atia fo mai se text mail address solo fife au o fa tolar me e vatua o ke ele so nga ongi si ol mo ko se fife au fa mai asiata te fialu e avci a kau ma folo kwa ela upe e te le avci a se u tama fale nga fa oi sole se fa kaila e fa kari mai se su ko address o tangolo senti ile uso ya tapana ai umai le va pe sfursu 5 minuti ai sen me tapana le atalia o watu lunga langa ona mana o ngai fia mo mori lana fa fitai fa fia na la tu watu ia le o kar sunga fa fia ngai ai la tu fa manuia ia fa fia ngai nga ya la ile upenga fo wa le ko si la ku ya ato si fa na uma ia nai o ke lo pe fia ngi anga lu sunga ka kai e ave fo ai mal tanga to le tu a le o mo wa ile upenga fo o send mai ke au ia le ko upenga ka maro malona fia tele ai mai asiata e fia fa leo atu lo fa tele o fa ke ia au ke le lo foi por me wala ina musuia lo to tele avc al fifia ala fifia ia ale mo o wa ku mo mai ele fa mangu ya ngola upenga fo au sia upenga lenga wa ma sai sia upenga lenga le ke ru ai afu ai makele ai ya au tangolo le fa ya tu si uso ya tapana ya se a wala le tua ale le fo ikanga kai ke pipi ai kasi le fa manga ku mo oi ale le masa o fo tangata ke kongeki ai e ke maua fo imanguia e awala o ia manguia male mo ai fa penga ai ale anga kanga kai ke pipi ai enga o le fa o nga fa valea fa ai le man na ia tele o mo wan le o musu sunga ia le wala ku molo ia fa tele ia fai ai pela wa mi o manga ia le o lo wa le la wo fetu ia le avela upenga fo wa tau foi lana mo sina ia o kakao ia male aso fa na ufai o tau lunga ia so fa na o le aso soifua o le tamama tua ia au mua to o vaenga ya e o mai le zo lo ke fiu e fa sufi po o fia kausanga ai ila utau va ia tu ile matu tal no nga pi folinga mai wa to se ono sfuru mon tu por sunga ya mua to va a moni e tele le tua ilo soi fu tu tua ai mai se fo yo la o nanga o la tu tua ya sa mo ya la ta longa ya mai se fo yo la tu tua ya ile ainga e kalesia mai sur community wa tasi le o lo fa a wa pe e ala ila na tautua di soifua maloloina ma company ma le unanga o lo tautua e ala le whaua wina o le whaalauteleina o le soifua maloloina e ala i workshops o lo latou whaia le ngata fo ilea o lana faʻasoa i lunga o le prokalame o le sports talanua ia o tagata i lē magaga o igi pionga ga o saʻoga mea amanuia tele lou aso soifua tatou o le malaloga foʻi mai oh and one more hiki a misi a o le faamālō ma le mafaafetai lea e tuuina atu ia i le tamaʻitaʻi faifeʻau talaʻi ia sister falefatu
Sister Falefatu o la uai o ilana misiona i le atunu au le lei o Filipaina. Serving her mission, i lalo le kalesia skiriso le upayo asa ngatai, Moment Mission i Bacolod, Philippines. Pau a le o whaiwhi au kālai, le ua matu atu tusa le lei le atunu u marepito nu o Filipaina, ma ulu me sa uta la iai. Le alana na umana tue mo molia toe la ufa malo, ma la ufa malo si au. I kongwanga o kāla iai fo ila mamon. Philippines Bacolod Missions. Ia, whaamaruia le tua, o le alo e whaasino i le whaaululunga o le malai walili. Le fionga ia whaau whanuu, tū manu vau e vile wharewhatu o siona alo tumaitai. Ia le ua malangatu, amu ia ngei kāla vau. Whaaruro la tū teimi e wāna ngā ruenga le tua, whaamaruia le tua pui pui hau le whine. Whia ngai e fōi. Ia manatunu. A e alu le area ka o San Jose, Antiki. O le area nga e speak karaia, we mangwe ese umanganganga. Karaia, warai, Capichnon, Ilongo, Cebuano, Tagalog. A e alu le area nga o San Jose, Antiki. Ia, ona e fisili pe ake ua e fisili ai. Sai ia aura vauliko. Ia wa ngakai mie. Ia ona faile ave oe i le tamai area le na o papatiso ina ko kiki uma kangaka yukai o ngofo yuka le vau. E le io o ia ingisi fai fiao. Ka miro ka me kiki sava. Papakiso umainga. Ia e te mauai talaanga ia manisi a fo yo area le lei. Ia mamu molia to olofaanga. Kango e kau iei peafa peo lai maka mai Filipino. Kau iei fai orkaka kongo ala le sai. Ia, vi ia le tua ona olo so i fua tautua. Tatu wot malolonga, foi mai. Ia, whawhelo ai Godfather i lunga Brooklyn me ni wangaro fiafi. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. Ona whiriwhiri no le au nanga i te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, bilio le vai, bilio le moli, e mwhawhara o tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiaino whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le au nanga I te manao le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le lei le whalaoloa ma le nuu. Whiriwhiri lea o whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatumo o whamamonga I peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. O lo ainga I Samoa, mana tua, whatumo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na I lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e ala I se te autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. So Promotional malangi ma. O lo ingo o matai a leo Tasi Market tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispini Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Toi whatala whāturu tali mai o le proklame malolonga masani le wako le whiwhiwhi whailoa to le ua to ai tonu o le sāfo lau o le au waa mai I manono tai le ua tonu mai le sā o le telefoni o le vainu e la marasi waa mangonga o le whokau mai e au jelo le na whaafio pesu mai sunga le ataua whataru whatu lau sunga le ataua ia kara whakuro sunga asiaka ia wapefo ia sisira mai moa Samoa ia whakaro whaku le ngang whia mo le ngang whawhakai ngai kuasu o ka ua le waa wa mako e koru mako wa o e roe koru mako wa o ai la ka ko wa o le kerifongi ia o le kausala le ngao o e rama mako wa koe le whaafongei le wa ngoro konge au mai mai ngai sa rue mongongo ala whange o le kawai singa o le wa koe ara koe whaafofo le whaakere mako mako wa ai kawanga me le ke wil ale me singa lao so tu la rei tana nei ai afo ai mo ma ia ka ko va o le wa ka ngu ka mai ye le wo I le wo ka ngu ia pia le wo tau no ia pia le lai si la mai lunga ile tatou wa la wo to ai tau no ta mai ia pia sau moku ar ka mai kingare fe fe wo basa so le
Kamara. Ole tava sina. Yo, kava singa. O sa lua le o vai uru sa ur kava singa. Ya nga pongo. Sa lua. Ale fo o sa umari tatou va ale telefoni mai Faleolo. Ya nga. Ole la no va vai atu sia uta mai reita mai Samoa. O ole au va ale api I momofo. Momofo. Ya. Nga. Ya, ole api momofo mo tu ngale to fa nei I le afo. Masing fo. Masina fo le tatou Mesina. La so Mesina le usuia mai le te wila. E ke rola u lo fifianga le ataua. Ya ta te le yo foi poani au mena fai le nei aso. Ole man na ia le la mata na to fo I manono po ai ngai le tai. Ia I le tūlanga malosi ma le lango sa ia I tūlanga tunga fautasi le tunga fautasi ya awa mera ke mange sipungi o fa ko fai pe ma ko sipungi o ke le ma ngi me sipungi pe da ka ko bo mo ko nga ba para lang ya me ya fai al maso e mana tu mai le atua a fa pe loa o le ato e so mo fai nga malo wa e fu ile aim le ya I mar fa mo moenga a fai o le fa mo moenga ia to e fafango mai tatou fainga nei o fai wa kaule fai ma o tau fa Tautuana ia to ia ulai ka ko e halua ia ile kama foela au ia nga alua walanga o le original nga a veces kui mar spung mar ngai ia anga o fainga fa balang ia ai mana tu mai foela le to ai foela le sio nei tu le ia o le si lai tu le walanga tau fo na fetala o te lo fo il fa to fa la inga le fionga le pale mia e fetala ina ia pof e la langa mai me wakea ai ia fo isonga ka hua mole nowadays moving forward o le ale wingo la o famtalanga e ta hua fo ia dia urfa masangi o ka ko fo sipungi because o le ai fata pena ini nya vanoa o fa nau ya nga va fo ia le olimpeka le wingo la utala man tu I fo ia ngo ka penga mai se ka ko au va ai ngo ave walanga o fo ela nga la fa nga I pa fa penga o olimpeka ia pe fa pe o le fata pena I tu nga e manga ia rai ba foi kai dos fuka kai kol fuka ia pokurula ia kama nga fa nga la ia o focus ia foi Samoa sa ola manga ia mana o te pikia lo fina ngalo ona o le o te mafau fau e te matai ta ua mai le fio anga e ako ia ka longa focus mal lala nga kusala that's kusala va ai lau saunga o le expert kusala ke expert kusala wa langa fo I me ia ka expert me nga ka o expert e ui e fo ringa mai ele yalo ba ale expert ai wala valanga o lai ile history o lo fio anga enga ke pekinga lo finga no le wa mai sao expert wa opinion oi ia le oi o ku nga focus ngala expert la oi ia o le opinion leu ke vakua io e ui kusa o firi ba ai o so edi ma o fo se dinga e ke de fia le ko fa marurua ko ke fia si o edi ma vai puli le yo eu foi opinion da winga le ra ka usao le nga o manga ia langa o filiva o le ke ka o mai filiva ai o ngor sa faka yo malanga la o ngai ku malo malanga la ngaru sa o le se pi o malo filiva mana ia te lola le si vai nga e ro ka ko nga ko ke fa manga ia langa le la ka ko wo le upule o me singa pe o ko ka la me singa mana ia foi ai fa isi tu ai nga category foi lele family faukasi fo ilele fo e pea ia faise age fo ilele fakika inga po le fase fulu anga ilunga kama vo ile ko yingi future o ingi ka longa olimpeka ma ai ku mai la le au karavo emily fo spum manga yaranga onga au mai la onga onga au karavo e kalesia wa mfayanku fa kasi au karavo ai faile ko inga le kausanga auanga I ova auanga isu enga se alova e ova ku lunga ma se koru lima kausanga e alu foi spungi e manga ya kuso le age ku foi le finga ave commonwealth mo le Olympics Oceania e uma fa pena
Ai whaamili wa a pere koru lima i runga. Alu pere la kou le original ka kou foi la au. Kau papa. Whangaka mai le ongo lima. Whangaka mai le ongo lima. Kei lo le maanga ia whainga ku unga. O le aka kou koe wa ai kangaka mako kua ai mata le a tau te le te sila fia. Tu unga tu ai. E le kai o vai le mo ma ngai tape foi ngai. Sa vai o ni kala vo lo fa mai ai. Lau mako. Au mako. Ma nei foi la le na tu ai ngasi kaili. Ai vai ro fa pena. Oi fuado le awaro va ai foi original kako. Mili mai pe ai la ko focus ese aso. Maria nga awangi awangi mili va kasili au kalbo maka kamaku ya waranga la mua fo ia leo walanga leo ia fit ke biu ko leo la category le yes o fo leo Olympics o le fo ia fo leo no fo ia ko man ko o le age le fa kanga leo nowadays 18 e ke uru fale leo maybe 18 21 por la vale kausanga le fa kanga o ko ke leo la ko winga e ke ro la ukala e sa oi maronga va au lokapi ole mo kwa manga ia kamalanga ai ku le ro fo si pongi makamai le o fai ku kuila kama fo ile se en fo ya ai ku uye au karavo kamanga wa le ye mar fa mo nga e ngo mo waile lu manga ia me se fo ave fu o sa mo ta longa sa ole ai mili pe ka ko uye le wa la ye o fa pe o fa kur kala or kala kio le se rumanga ele ye le olenga ai mili pe ai fo pe ta to ya le e fa a wa pe ale to inga io ya le sina va ma ke e mai la ngi yaso fifia o ba ku wa fo ngile fa le press conference ka ko inga fa le press conference ngi Mako fkau ma lauri nga so vai lo kapaka o sa lai lo ia pio fo le sio lai lo pio sio ia ba fo ngange ma sioeli boy lai lo sioeli ia ma Jack Simon Kafa TV1 mainga ai le ropo ka wo kuli le meren ku ko inga pe la mai le la ngole e le mai ngo news fafo fa mai le fa press conference ko inga se moi si mo ka foi la hola ye ma fo nge ma ka ngaka ai ma iti ma palo ai ma iti ya ma bang ho lo ga di fo kang ban me fa mo tole ya okay ro wa nga solo ia le the press conference ko lo we ya ma ro se fo mo ma lange mai oi ka ma mai ka yo ka ko ngai amalo atu ya auto fo auto tala ma ilanto lo vetala ma le au fai tala ya ma ro ri ngi yaso ya ma ro la si fa sa kala ni mele pisangi e mo nga resto mo fa mai se di arresting mai aya la wa la ngonga man be ngo okia nga resto me for fa paling arrest ku sa wa tau mai o lea tau faisina arrest po le mele le tau arrest sai kusi sai kusi sa mangia o le mele wa limas furu mon tupu o tau sanga e me tau por kiki o se taimi mo le au topu ai se me fa bea ia oi no fo la vai na o mai no fa karango foi le ya ke no ya le kako karango kako fela no foi o to ai le no foi tu foi onde e se me live ai le foi lava le la ile ka karanga live ko na uma loa o to ese
Ai tutu mai malu le malo. Ma tami mai o tua, tami miro mai o. Tami mai ko. Au fetu le e se be o to soli mai ai le ofisa I petesa. E foi mai le si tamai mosi le da o te le tino tama. Leo. Le se kai. O kama ia go vai ku ngai ni pe ni fusi pa o me ia no mai. Fo mai la ia o fa tunuina la to famsinonga ona wa o soli ia inga o famsinonga o fa tu fataria sei vilia tu leala po I fa fo leala foi mai o leala le fasino mai o mai de tonu o leala fasino ko la fo waru leala ia o so ia ka ia mai na me la le na tupu wa fatata o Karof. Au fa tu lava le tama. Le kau ka lima. Nga. Le kau fa ia lima o to ina ma si vengo o vai lava lima ko ke ole ase me o ke me faia. Ai fa mai lava fatino pea alla tulafono tatou lava na tu o lima tu Ela foi ali. No vili solo ia pele. O del watu tai. Ia o waile le lava le sile baio le tudu o me fo in fatino. Ia. Ora quale ia o pe a kulunga il faskepu. Ia. Ia mo ko aku de me mea foi le le pipi Auro tu alea o fetu senga ya fa masanga le o te nei rola fa masanga o le ama tu tu mata mai mosi le au laiki ai pito tu luma ma o fetu fele no fo te fa singo au fo mai o ke ko ngore sipoku Sela. Foi le pouco por sela. Io pio a sioa. Yeah. O sela o pouco. What wale de tono wala to no for mai lazy tamai titile da tata solo pe alitino o fa guala ia lea maroli ia fa malo mai vo ia o ke pa ko ele fa Samoa e pia fa Filipino mai kama ia o kama le o Conrad ma chalo ia uno fa lea mo fa pe fo loto wo le lama pole sa o meu fai on me ka ku fa ka so lo makana ka me ki vo le nga mo mari fai nga ia le lava pouco wo manantu o ma fai lo su ia oi feto ai marsu ora amatua matou pi il melea oi oi kusa la matou pi matou te tafi fili solo le melea o ai mo wale Oye mua magnifici alla fa una pa umorontino fai fiscal fai sa kala go felo ai ma fa masanga kai mio Aku ko jero makanya le ko sini. Kai mi ngoro fe fa ma ole tulanga la le ai mo se kai mi ngo ofisili le si le ofisili atu le offer come sina lango fa pe mai ia ila na fono o sola na paula tangata
la vai atu pe na sau mai la upu vai kama lenga fa malolo leo kama la po leo okay lo fa tau malama ele o fa ka mo o leo la vai o ise vai au le tama na lifo ma lifo la upu vai ia ma moso mai e te o ma fa be mai ongsai ona sai au fa tu ai foi leo lio fa tau malama ai fa mai o fa tu oi soli ko ya ka ka le tama ai o me foi o le upu e sea fo yo o mafai tulanga o fa tu lio mafai na avea utua e te lea se le mo ko fai se ko lo si la se fo linga fo le ngo linga ko e ma la fa o la se wala pungi lo ma si fo le wa ma ka ngaka wa haru solo la langi ya wo per ka ngi ya wo ya si la skali no pure fa pe wo wa rest la se me lo ngo fo wa ma si tulanga I o le ma e le fou o le mea le tia Apollo fa fe kai pau le tulanga fa fe kai o le tulanga leo te mafu fawai e le tu maina le mele malo long sa malo e le tu maina fa fe kai leo wa tapena wa faya tu wa tomu o kumu fo malo ma tu atu tumu fo malo long sa yo so se fo o tumu le la o manga o faya ku la loia faila o malame ia ole ase ma pingi se do pingi la mata va vale la o fe fai ai a o ai muri tu lunga oi foi o mata oto ia ave fer mai ia ma vatu ia ave fer pui ave ka ngamala ia lena Simon Muli tai kele Simon Muli ong sai mai na ko kere ma ko yenga mai e tina petoto e afaritina tatou o le malologa a foi mai tatou afea tatou news update ia masi kako faʻasoa I le mea mogi sa kupu koiga kako o le malologa Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today
and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feeling every time I beat it. And she with it, she like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feeling every time I beat it. Telling me she really with it, she like how I kill it. Cause she like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Ia toi fatalo fatu tali mai o programa malo longa masani de vanga na soli. Se men ko por press conference ali lo que vai agora arco ngo ko hika. Ko inga soli. Kini ngo kuri ko iranga le wa o ke mi nga per me se vai e fonga ngi karar ko inga kulingo le banga ifo. Manga ifo wo umi. Nanga wo le vanga manga o ya ka fans for if you is press conference ko inga. Ia. Ai mo ko olanga ua press le fa ko a fa lu ka pokala. Anga le kulia, anga le arresting. E de ko fa kanga mai lunga i. E de ko fa kanga mai lunga i. Ya. Ona i me tau te tali ai i me fa ata la fonga ala ta auto mai ni le sona te tele o lo i tuatu. Ai ma amata tua i le vaenga le. Ya wa o a fo i le fa nga i no le upule le arrest. Ua le atua ua filongia i fo i le faʻasoa le au alolofa le koiʻiga ma i latou ua amio faakasi ma le koiʻiga ma le au le malamalama au matamatau fetoi sea mai le tagata se kilipi o se polokalame se tasi o uso ia le faatalanoa mai limoni ia ou faalogologo e tula'a faamamafa mai le saunoaga le uso faapea mai e leʻi arrestinga ia tui la epa ai pe fallinga mai sa volunteer la vaialo. Ioe, la le winga le volunteer ma le arrest, la le se senga. Ole volunteer o lo kua o e alu i kai. Ele manga o mia oe. Ele i manga o mia oe. Wa e alua oe. Wa e alua oe. Kusa ke i mai leo wa kua. Wa ke wa ku le lo menga alua koe. Menga ka o lo volunteer, ai volunteer. Ele ai wa e alua oe i lo ko fuaki e fo. Alo le fa makala au me se ia fa. Wa i lo wa ke o ti wa solia. Ke o ti wa solia. A ole arrest po ole avaku fo ilele
ia ka ke busu se upu fo ile koso fa ka ku oe ia po le loka ku oe po o manga o mie leo e ke sau do ofisa po le avatu wa po le har ko inga avaku nga o mai ai leo e avaku oe o le mea nga e ka o le loka ku leo penga ave o ka leo penga adu lau ka vale penga adu ka vale ale nga ku ka nga kai i avaku oe o le avaku wa oe o le avaku oe o le mea ka o le rest iwe e ke e halu i kai e anga o mai leo e avaku oe iwe o le form of arrest le ka o mai le vanga leo se ka e la ku handcuff ile ka handcuff finga se ka arrest avo ile te fai atu ai e mi milo ai le wali ia kau afe ai ma kau kava ai me ala fia kava o le leanga le na o le leanga na o le tūlanga le ua nga o mai le e kau whao ngā mai ala ko upu sua malie e whase se hei fuare whaafonga le atunu e tūlo wa maranga ngana tūsa e mea whaavare laro le larangi e ke ngofo a oe wa e langonga yo kingo wa e fiaru kai ofisa o leo o nga wa e soria nga e alu ale o ia ele ai ama se ngā me whapena e a o le mele na mafua ina toi to soma toi ave e leo ona ua soli kulafongo ua soli ni ai inga e fofo ilo loko ile ko inga kama ua leva fo inga faʻasoa ma Tasi o tamali le ua ave nei fo i maloia ua ave ma faʻaululunga o le faʻamasinonga ua leva ngakaunga malama ai nga ko inga a toi fo ile altoa ia o le polo inga e ke alaku le ofisa o leo mo se mea o mga mei o ngo se kulanga nga wa arrest ai yes lese me ka se voluntary mana tu mai le atua o le winga le o lo volunteer la ua whakaikainga you know some informations regarding is a case pe wa e whaalongo o lai lau mangu ia lo wingoa o e se kasi o kakaka lai kau wa afia nga o nga e whaalongo o lai kau saua e malo wingoa ke ia leo wa e kuwa e ala kuroa e whaiai i ango ua o mai i o ngā loki whaalongo longo kure maka upule vevesi ma kukua oi o le kau whaapea mai o hau les kangaka lenga wa aiar kingo e ngofuanga le la vea me kamarea instead la ko le yo mai for questioning wai ma e ala leo nga waku e mfai nga e ke fili e kuri ese leo kulo wa ka ko ngi e fili ha o e kere ka ukala leo mai fai no ai le se me ke sa we fu e uma o wako kai that's what you call volunteer a o le melea wa mako wo mai e koe avaku oi o nga wa e solia ia inga o lau peyo o le fo ko e molia oe wo ko e avaku lesi fa poponga o kangi le o lo kangi o le lava e fai pe la wa mi o le la wo lua ia nga morianga e ser morianga o defamation lenga fai mo le la wo lua i morianga o le ska foi lo fa ko o le ska le o te pisa so le na ta pisa tuai o le o solia po o breach fa lua a o le e sa lava conditions ele ia se nga pauare si mele o ko enforce mai o le ka ofia o kusi folau ma travel documents ar ko inga le ala ina manto fai atu ele o le kali le nga o fa fika udi ale atu ele o le kali nga o le mele le vesie o le kadi o le fa kolosia o le lua le fa kulo e pei o na auto faia isi fo i maisi usa o le kali sa orga a or sai ki or kus folau ele ese ngu or kus folau kulo o kau kala kus folau ele or kus folau fo le la inga bo fe al wa ile le kan ia kulo le ia ila to o la o ia le kan ele o popole o nga or fe al wa ir ko inga ia ma fe ai to fa fo i mai le tala au ko ke me lo ali i fa ngor me au ko ke me lo o ngor ko kau fiu mar ko ongo le ngai ku anga fa pe fo ia fo ile mena ngoi leo tuloa e ile la audio le mali to na makori pokia na o leo ya e arrest mai o le makori pokia nga mo manga mia yes as much as mo ke kuku mana ngolango fa nga malo ai nga saulo le news mai Samoa ma mako fa maongia nga o leo e arrest mai ia kuloa le sunga la audio le mali to ai le avea ngam palbia
o le news fo inga nga mako ka ngofi fa ilo ile ku ua mau mai le tala na o leo e arrest e mau ke le fa yaku nga mau mai kala nga o leo ai u fia volunteer mai lava la au le mali to ma volunteer a ve sa o le informations e mala mai kanga ka ur suya fu ka ku sa o le e ka pia ka ko le fo ka ele isu leo au ke leo e ku that's volunteer well, that's voluntary whatever al melor ke u sa fu fa mai ele ia ma le yo la manga o mi fam singo nga mele fai tu lo wa le ngana awole tu lo io e wole ke le fa pe nga ila lo mar se seo ai tu lo se ai fu le vengo le news ka usa o ai ka ia ale me ea se aku ai le ma fa inga ave ile arrest atu fo le mele le la tu na ko ka ho fa feke inga ma fa ma ki de inga fa ma ai ko ke do ifo se fuanga pe fa fe nga ko fa file muar ko inga ia le na o le fa mani no ngala na o le na tulanga e a mata tu ile tatou wa faʻasoa e ai langa arrest ko inga ka ko mali ia langa arrest pe nga loka lima pe nga koso whaakaka, pe nga whaasau whae ka vale leo, po o le lava. Pe nga sa vale ai. E tasi lava le mea manino, ma le mea tā ua, i le whamatalanga leo, ma te tonu mai o le official leo, ina ua mātou so te iatu, ma arrest, o le upurunga. Sau sa ora official leo. Toi whai o na morianga whaupopo, la ua whai o nga morianga whaupopo, e 5 morianga whao le defamations, ma le tasi, o le harassment, tūlanga le tau wha matau ma isi tūlanga whapena. Ia, o le sila fiar ngā ko kele. Awara mai arrest, Yeah, me mai ko. Awara mai arrest. Ia o manga sko inga ele ma, awara mai ale lama ma ko ma o ko ie. E whapena. O le tatou issue lona lua ma le isi vaenga. O le tūlanga i le maula lea. Le ua oso lona malo vale, le la ua whaamaunia mai e le matanga ruenga o leo la ua loka matau fia. O le tangata e suafa ia au manga alori. Yeah. Ia, o le tangata mai sale apanga. O le tangata leo au manga alori, o sale apanga. Ke le fia ka ua fuore ngu ule kukuila. Ku loua langa e kau valea ko i fuasi ia fia langa i kukuila. Ai ka upe sale apanga kulo wale fio anga sale apanga. Ia le ua tau fia nei limo leo ma o le foua ta oto i. Ia le faila lona molianga la ua mai au na faile molianga. Ma o le atu la ile aso mua. Setema. Ia tali ia na la fonga le mafau. Matau fa matau. O le la fonga tau fa matau mana tua o me tonu lava lea. Lea far pui ai ngeska mo king fai popo. Yeah. O le me foi le far pui lenga ko mai ai eskama le paunga. Ia a o le la ua mau kai ai. Ia le tu ai nga tangata fa pe nei le malo vale fa pe. I ku pa ko inga. Ia o le ku malo ko ngale o ku lepa. A o le me le anga ai nei tu ai nga tangata fa pe nei. A o fa fonga mai foi le tu malo o ke o fo pe ale ai ya tia. Tu ia tulafono. Tu ia tulafono se iloka ka mai ngofo. Se fai pe nga ke iso nga loko nga ke fai ile mea. Ai te lore mea matanga ia te ule ia taua. Se fai atu lau tala. O le matanga tu lou o le ola pupu i fale. A o sunga la ule le mali toa. E tu pua mai sale apanga. Sua fa kupua. Sa ho. O le puletiu a toa. O suafa ngei. O suafa wha me mero kapa au. E kausi e pola pui ai. Awa ila tatou le meo le tau valea. O ietu ai ngā Faleolo langa. O le meo leo langa malo vale. E ma mawharwhasa langa ko i ngā whamkalanga le i whafu. O kusa o whanga terrorist. O ngā whamakaua. O kamale ele mawhainga e lalo. Langa o le fai ai o le mangua kamale le su e Amerika le fai forfolanga ya Donald Trump.
Le o fola o plot to low e fasiotia ma tangata valeina taita e wale o le pale mia re fa ye lang saungi ai sau mai le ngu fa kasi he mal pale mia ka kia ia le ia to low le tu fo to le pa ai fa sanga tonu la o fo ar city e ia se me le anga la au le mali to o fa ile rile ai se me le anga kalanga langa se la mas fulu ma mangi me mangu ia ko le kumalo le winga na le o te fai atu ai e i se mea onga se mea ongalo o se mea leanga o se mea makuia makui ua fai le la au le mali e toa i lea li i malona ainga ai wa te tau fo i le matanga ruenga o le miliona po le ai ma se fo le back to school leta o tu i ka o fiu se siaki i penga kala se kupi e oi faku se siaki angenga penga kala sanga back to school alonga ainga po o yengi poro ke ki era milionga ua mangui ai ronga ainga ko inga fraka ka fa penge la ua limo leo io la ua limo leo ia le maula lea ia e fa tali la le taimi tu la ia o le aka ko va ia fu ila se ko inga la fililo se ko inga le la tatu va ia po le se ko inga pepero le oki ia na tonua mana tua mai la fa tai fo i nai tatou pa anga mana ini so ila to so ni mai information so tatou por kalame me a ko ngua le ala sai kia is kamo le sa mo kamo fiu to lole le wo umanga sai kia king fai popo la sai kia ia tala pa unga sai kia ko ai masi kama si fai as kamo fo leo le mai a le ala o le ladies le sai kia i o skama o fiu to fai a fiu sikuka o le fiu nga fomuina le fa nga le lana page foi le tamol ele e faʻasoa ai ona manatu ma faailoa ai foʻi isi mea pi o kerenga mai lunga skama kulou le suafa le uso ai manatua foʻi lana video foʻi lealega manatua lana ia le kaimi foʻi le siaga video le lega faigai o le mea pitosili na leaga i le mea lea ua uma ga serve kama igai lai ataua ua uma ona serve e fiu ia le langa foʻi sasi le gakaimi a laga la kulou ma ia ga faasua'a va o luga foʻi leika kai pe o le mea le lega faasau e leika o filivaai ia kuia ia faapega e kakou foʻi ia kaimi langa a o lor kalangoa ar kangaka a o lor kalangoa ar kangaka i mea pakingo ma mea kokingo resi e mo fasingo manga a isi a inga mangu ia e ser ka ko teiki mea nga iris ka mo kwa fi ai ia rongo loko sa ole me la na le na fai fiu ia le na temi na ua fola mai fo e kuila e paianga folanga suafa ma mea a me pakingo kulo asila ainga ia le la na sa weisi tama matua i kama ya nga kala ma me mai fo ila matua inga fa matalanga fa pe e ngonga so fola fo se me fa pe fa ya kule mana tuala ua nga kuri e nonga fa salanga ngai sa fa yele tulanga nai nei ono a ingo lenga nga fa yele kesi nga o ke mangkua la ngor ke minga la ma ke nga lu va ru fo masiuso i mea community ia na uma foi fa maule na faile me foi le sulu e masina e no fo va ia le fainga koe that's part or kulanga o langa fasalanga sai ale koe malanga ku jamo ale o koe langa ma e lunga meanga ya le ala uta to va vai tu ai sa mo mara fa fonga mo e koe nga ai o telefi va tu lunga langa ko mengi nga faisa mo langa makanga e makanga langa tu lo langa palau vali e le mana ia ile sila mara to fai tau o te lo na o to sila fia uma ai male vaenga fa ai ola na leina na tu lo lenga ngana e fa mai e ke o mai lo sale a panga u fanga we ai ka umal au le mali to e oi ya sei faila pe ma fai le lo fai va male male tu ai nga malo vali ona ia fa tau no ina nei to inga la fonga ya o le winga la nale a to ta te va vai o le ato inga fa salanga e faingi ko inga ka la sulu fal pui
pai whanga mau inga ia la ko umala wa walanga lela a ko la kau sanga o le lava ia wha makau wha pia. O isi wha makau leila lo o fake pages ai wa mangai kere ia i wha makau o le iri o le whai konga i ronga ingoa. Ia. Ai vaila ia le ko mingi mai tangata. O le menga ngango sa wa ngoinga fōringa mai o le ngofo maka whao maka aka ai kukuila. Le ota ua mai e fua le nuu le fio anga i utuloa piano fat je le fia ta ua le atua i fua se nuu o tutuila le alanga ka ko mai pe i uporu e whai ka ko mai e whai. Ai nana ufai atu. Le meri mai to tele mai o le vanga ka asoro i ngei whanga i mama. Kurou le ka ua ana uto e fua i atu uporu ono o wha manuianga na e manuia i malana whana. Oh. Ang sa o kuri mai ke o misi le. Ano fa koe. Ma vai la tatou la tala no mai tangata. No wingo le mafu anga le afa ye se ko ro ma se fanga. No wingo le mere len ko I foi ngi uporu. E fo se claim le back to school. Yo mo ko fo fasu mo fico e kausanga. Vai la tatou ia tu ai nga. Faiva kausanga. Ya o ma ko se ang fanga. Atu ai. Ya pa wa e kasi ala nga me sa o ya. Ke ro me sa orga ka le. Fa fe kai au ke ro le o volonga o nga fa ia lunga nga page. O fa ia lunga nga page volonga ingo. Ioi. Pa wa na la me sa o te fia. Ya. Fa I lunga la page ma lunga lo ke ro le o vole o le o na ma le ia tu lo ke le rope. Ai ia sa me sa o se kasi. Fa fe kai wa e fa ia lunga la page. Ya. Ona umaila ia le ina na vasenga ia matu watu ai o lawa mai le fa maunianga ia wa arrest lawa arrest makau fia o tau fia mai le tala fo itua se itu se ia kama ia o le loka o le mea le sa fa ia king fai pop skamo king fai pop tulo ele tatou na tatou to se ai le atou Ko ngasi o le small wharfs setem. Do you know sometimes ole la factua la tala le atou. Ole e ka ke fiu e ka fa make sense lo ka mafau faule le make sense o isi me fai me fa sinonga isa mo tuloa. Fa la tele la tala. Tele lo po fe pa o me pe pa o fa sinonga pe pa o leo. La le wingo me lu tau fe tu le atou. Le me ale nga lo ka ngi Sam le. So le ai o le uka ko malama ngi e le ai ma se me ese me pose kau fa maka o pose kau pule e fa o le o kia pai malafa pa wa le melen ka fi me se mi ko defamation a hen ka fa o le hen ka finga ma le fainga le fa ye maka o kia e o se alu ku e longa ai o le tulanga le o fa ia a fa toi o le tūlanga le o ia ngi ka ngaka le ka va ia ko ia o foi la woli ia Vietnam le konge ki Vietnam le o ngale far ka vale e o foi nga woli to le ma ko le anga o le onga me ono tupu tuo ai ka ke vai foi le ia e mili ma fai pe o le fainga o ka ngaka foi le le fainga nga fai sa mo so le ia langa le sku pes ka mai e tipai. Eu acaba que eu quero ser furo o mon cupulo le que mi uma mai ia Sam. Ara uria ko ro ka ko pe fa ele o leo. Lo nga ko ro le ka ko kas. Le winga le na fa ya tu la tatala e matautia ya tatou o langa ele tu fa panga no ina le mata upulea ele tu fa panga no ina le tu langa fo ile o le o maua le tangata o lau fa maka o e fasioki ku lo waranga ngana tangata vale wa va ku ka vale ngai le mama mai ku pulanga sa ele le yale ava tu sa o le ngana o le tau pule e fasiotia le fionga le li parmia e kau ke le manga ku mama ai upu ngai le atua ele manga ku mama ye ku la fongo ai sea le anga o kupu ya o kupu mea o manga ka vale inga ruanga rau
Wo umanga ka valinga pengi aminga. Fiangi malu le malo ka uma. Fa solo ku de le meilleur cases le ka ke ngi kai ba. Ele ka kaula. Onga ka ku ave mama inga le ku inga. Ya. Ai pole asin ka ku fa salanga onga ku ur ka malea. Fa ngofo le ye. Se yo ngala ngonga mo me ore. Ore o so lungo le mele ka ngo so ye le atu. Ya. Ya. Tatu bun malolonga. A foi mai. Ya, fa filo itu sala ya hana. Ya mo diso tatu update. Tatu fa so ni vanga le fifi. O le Aus Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O stilia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o le au unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana Anava tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulwhae tūla I le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua E tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila sila mwhaitau māla malama lea I mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo fale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whātulo atu Samoa I tusai marau whaafonga mai. Whātulo I o poia, mo sā, mo whainga, o poia lava I Toe whaatalo whaatuli te liu mai o proklame I malologa basani levanga o lea fia e whaafera I atu I ai le tabaitai o hana vaai ia I rungo le proklame a wale whenga I ma tātou Media Watch. Ia, tāpena ina foi. E misi o nisi o tonga o le a whaasolo I le tātou whaasoa ni vanga le fiafi. O le te to ai tau no mai malo se fumrui hana? So for Manuia, Siatamandea Atawa. Good evening. Welcome back to Media Watch. Ia, whaafitai o le te to ai tau no mai. O le ma te whaasoa I le tasi o tūlanga o me tā upolo alia I mai Samoa. Ia I se tasi fo I o li I o le ua loka ina I leo ma tā ofia. Ona o sana folanga I lunga o le social media sa whaia I le vā o le aso mua au kuso. A nga I le aso suma le ono au kuso. O le vā lea, laita oto ai le mōlianga. O se taimi lea na whaia ia na whaasala launga lea po sana post lunga. Palau vale I le pāle mia. Ma whaia I le folanga o te whanga o epe a eo o mai sa lea panga. Lea la ua I lima o leo. Ia ma tau fia ai e tu lai ai lumo le whamasinonga I le aso mua o se tema. Ia, generally speaking, a tu mai I a tātou I atunu I whafo. O le ua maua le plot to kill to lo le Prime Minister. Le ua post I lungo le social media me tu longa bena. Ia, any thoughts about this I le serious o le to inga morianga? Yeah, to me personally, it's a very serious offence. To post that publicly, especially if you're threatening to kill someone. I know in New Zealand, you can get up to 5 years maximum imprisonment, depending on your case. And upon finding, if you have had someone threaten your life, you could show that to the police and they could literally just show up to their house.
So it's a very serious criminal offence here in New Zealand. Also in Australia as well, I think it's up to 7 years. And in some parts of America, you could get 10 years imprisonment just for threatening someone on social media, by phone, by text message. I think the last time I looked at the Samoan one, it was 5 years, up to a maximum of 5 years imprisonment. But there are serious consequences for your speech. This would be more on a dangerous end, because he's literally threatening to kill him. But something we all have to be mindful for. I think sometimes a lot of people think just because they post on social media, it's not that serious. No one will take it seriously. But it can end up in court or behind bars. Yeah. Ole serious po ole kuunga ole post lea. Langa leo fai kongo la kai mi ole fa akupula ia e kule epal leika. Mal fa ausorika I manga kuiska ngaka. So ele se pe fole le fa pe fole le ke ya wo fa se kala. Ai le se me okupu. E ongo kupu me le ngo kulanga le fa aika e kule epa kangaka lo nguma kangaka ole ainga po ngisi fa kangaka po supporters. E fa ka ngun mele. So le anga nga ka upure kupu kai mi. O le isi la vaenga onga li atua wala fatu nei la tatou wo nei la I le suenga I New Zealand, Australia, Amerika ko inga cases ngai. Le atua mahana o le ale nu ula tau mai ele tau whamatau. Boai. Le nu ule le ka ume le ri le au o kurowong whanga ai parmia. Salepanga. O ai le faipule o Salepanga. Yo kula epa. Tuila epa. Who is Tuila epa to the Prime Minister? Is he a very close friend? Is he a deputy Prime Minister to Lauli? No. He's the number one enemy. Kako alu me sa mai. A su e ngai ku ai nga intel le su e America me fa pe ngai le ya tawa. E lead il arresta your oreskanga. Esa lo ko. Le ne no fa yatu. Auange I mama I le makanga ruenga o leo. Le tau mai tonu e hana le fa upunga le. O Samoa e fa kainga mali o le upa Samoa nga. E fa tainga mali they treat some stuff as a joke. Ai manga kua mai. Or Fisheries ua maleu ngisi le mele. Yes. Primary example the late luanga lau le vaulakam. E le nga o luanga lau fo isi kanga ye tūlanga o tau pulepulenga ye wha umare soifua. Ai paua o ngole le ikupu. Ale nga kanga pisai sem. I le mele nga wha kongoinga ye wha ia olo mana aure le maria koa. Le whangare ngā be. Yes. O le alava la fa ale angoa ia. Ai kasi nga keisi le ka oko. O le Fisheries la ma fau. Ua enough evidence e kau ke kilo nga iai o le motive le kau nga mai kua o le feika o le awari I le whaia inga le porkiki. O kau iai la se truth I kua hako le melea. A whai nga sausa mweru wha mai nga whaakongu nga ia. Mai. O la fo ele tangata la no fo le lei male mori mau o le vaenga lea. Ai ngo fo le lei ia le fionga ia pule ai fai mata sua. Kasi le mori mau le ia tau o mele. Tu lo ele se upu e vane ai. Ale ngai ki sirfia. Yeah. O ia la mori la sirfia foi olo. Na vili le tama ala o hanu kamar fare olo. Le kele o ngai truth le o vangea mai lunga se isu. To e foi mai la utala. E ka ai fala o le fai pule I ko inga mele. Me mo. E le ka kaunga fa ka inga mali le kuro le fa fonga mai maka ngaro leo. Su e ilunga. Le anga ele se ngu ele kau ia kuila e pare ngu o kuila e pare ngu le. Ai sa o le lau sau noanga le atawa. E iai le mafu anga vaila ko inga mele le kau ke fai akupea. E kaala ngai mea ko kupu mai ni fa le kong fela o ye ele ke yo sol malo vale le ele ke yo sol le ko inga fa mawalunga mar fa sa usiri mar ka fa makau le anga orang e ka kile ka fa ya ko sanga ko inga olanga ya kule pa
ua lava le ngu o sa le panga e ka uma iai e mafua me iora va ku le pam lauti a vai la tatou le leanga o le ko inga me o iai ka ko ai asu su ak ngela fa pe me wala ngai ka ya la uri ongo me fa lo me ku le mo ka fo nga rest ku le pa la ko se le na tonu lava am I right Hannah because so enga overseas e hadwa ruha ia lead e maua uma e arrest o marco ke le ku mele Yeah, and they would need a lot of evidence, but the evidence is there. The evidence is all online, so. Awa paule mele la ka ko fe nga ngai foi o se kala foi le fo mai ia o ro ui ka lava male le ai le ka te mana tua ai fa to ala utala o le winga la utala le ato e tanga tau te lo la u te uolo ni sofa ai u te tau ia na o check in la o le malanga o po Samoa o I think last year the year before ia le mea foi le ko inga o ke le ropo le motive le ai kama pie kau mo ya kama foi pie fai kau fai kalaoso man tuala o le facility mar ke le check in your bags oh yeah le facility mar ke ngio le New Zealand ar ke ngi foi dal pa langi ke le facility mai po ha mei ko kongo le ako mana tuala o le facility le fai mai sa ai o so le kau malova kulo wa male ai le me foi le ka ko pi fia mali er kero kai ai so mai it's a bomb ai fai o mala vale le o kiran kero nga makua kan ko kiki le alu vale ai nga ko la ye nga makua ko la kenye tu sala wa fiu e taru sanga ku kenye mali o langa joke he was only joking and all this and all makua ka o file le fai ngor check in ai ko le kenye ia leo male officer kiuke ai su ele ako ai tatou iai that's how serious o mea i le teika kangaka palangi kangaka la lau ke mala mai le ingi meongi kala ula mangi malova mangi fia mali mangi me fapenga so ka ko sa mo ele kaung ka ko kainga mali e mafale angol so engor keisle makua i vangele le ilunga po ai le ikua o ai le malo a yengi onga so kanga makuila epa koso ama i kasi le ma nga vi foi lokai foi ko kom ai ngaro ta sina ya ioi wa ma fu foi nga osor kamale fai meia ya wai foi ai nga asanga ngofo ka ru le osor ngi ko inga fai ngai me aru fai ngai me ya lenga o to inga me la nai fai o le osor tol fie mali e fa maior pom ai ka ofi er kinge ka ofi a koa mar fingor chicken aquilo fiora pa fa ko pomba se samo a fasenga e o mo ki o loka era nga su a foi luto fa tu e fio lolo foi pe anga jokes so se Samoa le au check in wa ki le anga kinge Samoa ngai kama Samoa e fa kwa la mara mala mama ai mo ko le so ko anga fika ya le so ko le fa yo palang wo fiu le ko fia mali e ko mo fiu ko fa ya ku no I'm only joking wo vili ya wo mai mare o nga ave ko fa kala ngor me foi e kiro ka lo ka mo ya pa fa me nga o Mr Falai wa foi foringa ala pi nga o fa ya ka mama malanga wala vangi foi so fia mali e me e lo ka yo lo e da o ki ala ka yeah, tatou faʻasoa initial tatou Yeah. So I know we wanted to bring this one up, but several media outlets have been reporting on a government-registered vehicle under the Samoa Land Transport Authority that was seen. It's a black truck that was previously driven by the former Deputy Prime Minister Toi Lupe. And this car was seen to have changed number plates to private number plates, but it is still registered under as a government vehicle. The person seen to be driving this vehicle is Lance Bulu, so there's been a lot of criticisms that this was allowed, and there are a lot of questions being asked as to why the number plates were being changed. And just this morning, the government did release a brief explanation to answer these questions. And they said the Land Transport Authority issues the following statement to clarify
the vehicle assigned to the Prime Minister's principal advisor, as questioned by a local newspaper article. We confirm that the vehicle's registration plate has been changed to a private plate, while ownership remains with the government of Samoa through the Land Transport Authority. The modification was carried out as the discretion of the Honourable Prime Minister, who also serves as the Minister responsible for the LTA. The Prime Minister is empowered to make such adjustments whenever necessary, particularly when they are considered essential for his safety and security. Tasila nei mata upule a taua mahana lai wa kele fui upu makala. Ya o le tavali ya fa pe mai o tavali sa fa nga ele fionga sui pale mia ya o lo ilalo la vole Land and Transport Authority ya le ownership ya pe tai ona o lea u va ai o fe lo ia le tofa ya apu lansport ya ma o sa wai lunga ma le tele o mana tu malangona ma tu langa fa pena le la u fa manino mai wa mai le press release ale government por fa inga malo ya ma fa manino mai ai ya le authority ma tu langa o le fa tanganga i lalo lava ia o fa inga fa vai ale malo e ma fa ia ona fa ma tu le ta vale fa nga ai ma tu langa fa pena ma le tu mai ole ele ngata le fionga le pale mia o yo le pale mia ta yo le tunu a yo foi ole o ta veina mtanga luenga nga luenga mo le taimi nei o ya le wa minister nga luenga mo le taimi nei ia a o lo mai lava se fofuanga mo se isi minister pe a fe to fie se minister fo e ta veina ia le mtanga luenga ia gele ropo le aso fina ngalo le atu ole me ka o e ke ele so dia se kula fongo a fa ngi policies o le mo policies en fanga sui ale fanga makauria lenga la accept o la ka lia le RTA le fanga swing o la sengi la fo ilalo la vol malor ka vale le fa pe o fa ka winga pe a le fanga ba ku fa ka ngal parmia whether it's temporary polar mira fai o parmia marka pinga ka ele puler ka mingi Ole hanau te lo ni si vai o lau findings regarding elemental pulea. Well, for me personally, yes, the Prime Minister has the authority to make these changes. There are only questions because they don't have answers and they don't have access to his office to receive those answers. But he does have the grounds to make these decisions based on his security. And just as I've seen how Samoa Observer has covered it, they're focused on very small things. They're focused on the wrong things, you know. Yeah. So, but they're just trying to find anything to make it look like a misuse of funds and those kinds of areas. Ai fatu nei la utala. Ele meu te fi antai nei tangata. E pe fo ringa mai so le ko ke pule le pale mia. Do you know what, Asiata? They went to Lance's office. I think it was his office. They knocked many times on the door. They went around and asked the neighbor who's driving the car, and the neighbor said, "Oh, it's his son and him." They went to extreme miles just to find answers for this on this black ute. E na no foi tu le atua. Na to foi ala na mea o pare mia kuile. Now to sneak around ma to wo la fila lo fai mana lo uru mana lo koko ma ko pu e solo. Na to wo fai le na mea le te mio pane mia ia tu le. Yeah. Nga ko haku ai o ya kula epa kick out mai o ko fa masiasi o ko kula epa nga foi kaimi that was it ko mai ale ko fe ai le feika ya ai le ya ma se ke ya yo kula epa nga me e mafua le nga ngo ko si la fia e pule al par mia ya ja ule ya tu ai mai se nei tu ai nga e sa o ia hana tama small issue ngai ka mai va nga fa pele ele ka o ke so what o le fesiri le o ke fai akua. So what? A kuku ngai la le la ka vale. Pefua. O e mo mai ne. A o ai ko ke manga nga o e ave ye. O ai. Ko ke manga e ave ari mong. Like who do you want this guy? Far boy ka vale kule. O ai ko ke manga e ave ka vale. Wa ko writing nga mai nga male mar ko Kau lang ka fi ka mai se ko solution. O ai la ave ka vale le. Oi ave ye nga ka vale pe fa pe ko ke banga nga oi fa ku ma pala
nga umai lola ia le o ke ia wa sa le ka vale mo se nga o se lima afe ko wa kusi mer ka vale fo wan ma lo nga ave le simingi ska le nga le lima afe ko ya la ngai la me ka wa ngai fo ko wa kusi ba yengi kala ngame e fia mingi ska fia me ia nga umai la ko fa nga ma lo sori kula fo ngo nga fai le wa le ko kari ko winga e le aku anga wo ma ave me ko kingo le ku pengar kai ko wa fe kai fa fe kai lima fe nga ngoi fo ko kongi me nga o ka vale fo ka vale la wo mara ko la wa popo fa yo kalo o koko wo fe wa iso lo yu kai la ko ma umanga ele ave ngara utala ele tenda inga ka vale wa wo yo o me ale nga le nga we follow e muri ka ia se vai ngai ka vale o me pala a me le nga le nga muri ke se uri o ka vale oh my good boy e o foi lai le vai nga le so what a principal officer le e tau no walu o fai tau au ili ana nei and I had some research with Hannah mo kango ai makuasu e tu langa o vai nga ia ma entai toi lai la lo fai fa vai e entai toi lai mala le leia le vai nga nga wenga pisa si lai lo ke mala o le ala fo ia le a ko fi mam lam rap se o Fisheries le vai nga lai mala mai ka yala. And a process, yes. You know, he can't just go and say, go change the number plates. There are multiple people involved in making this happen. It's not just he points his finger and then Pulu went and took the car. O le si vahenga tau. O tō finga nei le principal advice al palemia matulanga e pule ale palemia ele discretions e fai. Pe public po le hare kulanga ye fai lo mai elengi nga ruanga fa CEO fo ie. E uma sa o public mai lunga po ngi board directors le ai no ele o se opinion lo que fai aku that's what it says si policy is al malo winga i meia lai available online pe fa pe ko ke fia manga o ko ke so el melia ngo ka ngo fila i tai pila lo va nga lo que fai ko ya aku pe wa entitlement al principal advisor al PM ile melia lai ma fola mai ile ala winga ole ilalo fa ko fala inga authority al palmia ya ma ko ke le fa wa po fa nga se pulka mo ke mingi por ale me wa la fa ka ngal palmia kulang le me singa nga la wa ai asiaka o ke vai aku wa mo ko inga la vola observa kali mai se si ala ko ye oi la ko anga i ko foi pule e ave ko el palmia ka al Fisheries le ai le papela ko kurikuri fainga malo ele answer pole fainga malo ya ko observe a ese me le fifir kanga ka ave ka ko foi pule aru ko foi pule ave ko el palminge Faleolo Fisheries nga fikali inga a ke sila fia a hanna mali a tawa ai le rope ke uka ko so nga makere keli ai ayo manga nga ole observe to give a pulu lands a new car. Yeah, you know, maybe because I don't think they like giving him a used car. they did. The Observer did have an opinion piece that I read through maybe like a few days ago about Lance, and they were talking about the integrity of journalism and why is one of his principal advisors someone who is related or has previous relations with Talamore Media. But all those things have been rid of. So I just feel like with the articles that I have read from Samoa Observer, they're trying to build a case that is conspiring lauli, spreading propaganda using apulu. That's what I feel like. That's just my opinion. Madi, at the end of the day, he's not only the Prime Minister, he's also the Minister of Land Transport Authority. Mga kua mai. Saya Koilupe, yes, Koilupe was then the minister. Le umingi skala audi, armali toa, ngadwenga. Does he need that car? No. He doesn't ride two cars at the same time. Ola ya ila si pier kamaro. La ya ilang ka vale. Fa pale mia ka vale malo matulang fa pena. O feala a fio fa komisinga o leo e entaito la audi ka vale. A mingiska o kanga ka fainga ruenga malo e foi la ka vale
a mingiska in fact vai fafo e ye foi lang kavale leo po fa po ku ye mal mingiska o nga ruenga o nga le ka ele o ta to ilang tonu kasirnga e kasir par mia ai fa ka vale pa ka mai le ofewa ole ai ko le e se o ko loko ka viola ya a fa pe o tu lo manana e ska vale fo ya lunch ya apu ya then for that ok fa kaila observer fa pe manga wa kuai querer ka vale le ale tu a ves ka vale fo ya apu ya ok fa ko foi la ukala ale desbi o bo le yang news fa ngale Yeah. io O kai news. ya okay ele se a fia ngala fola umur fa marino mai ele malo ya ka ko bo ia ile tulanga wa They're not hiding anything. I think, if anything, their response was straightforward. This is what happened. Yeah. They've been transparent about it. Langa e wangi ngalo, don't forget le mangulau ki rea kule e palengo fa koe whai ke e malea, whaleanga. So ele aila se niusi pepa piko sili o ngā au maiar ngā ruenga lea e whai e kuila e pa mari mongi. O le observer le ufa o ngā ke e whaleanga, ke e whaleanga. Ia, ka ke whawhikaia ka ika inga isi ngusi pepa ia tala mua. Samoa Global. Ya, manisi nusi pep. Olo ola tau mafai lava kusi sa ore kala ia. Ya. Tatou wili siau article. Our next Media Watch topic is changes proposed for Samoa's central bank receives criticism from the Ministry of Finance. There has been a lot of news about concerns for these changes. The media have been reporting on multiple perspectives, from the IMF, from Samoa Central Bank, and now most recently from the Ministry of Finance. So the main changes that are being proposed, there are 6 of them. CBS functions, how it functions, the policy reporting to ministers, the board leadership, the governor's term, the removal of governor, and the budget approval. So currently, the bank's functions are established by the Act, so any change requires amending the Act through Parliament. The change that the government is proposing is that the Cabinet can expand or add to the bank's functions through regulations. The Central Banks of Samoa Executive Committee currently formulates the bank's policies, including the monetary policy, independently. The change being brought forward is the Executive Committee must brief the Minister of Finance on policies formulated under the Act. For board leadership, currently the governor is the chairperson of the CBS board, and the proposed change is a separate board chairperson will replace the governor as chair. Currently, the governor is appointed for 6 years and is eligible for one further 6-year term. 6 years is longer than the 5-year electoral cycle. The change that is being proposed is restructuring the term arrangements. Currently, removal is allowed only on specific grounds set out in the Act for the governor. However, the new bill proposes broader and more subjective grounds for removal. And finally, the CBS board approves of the bank's annual budget. The change that they're trying to bring forward is the bill gives the Minister of Finance a power in approving the bank's budget. So the Ministry of Finance have written a letter on the 3rd of August. This was published by Samoa Observer. I just find it so funny how all these letters are being leaked to the Observer. So the Ministry of Finance CEO Saole Titi Maeva Bethan Va'ai wrote to the Attorney General Maunga Precious Chang raising concerns about the proposed changes. And from their perspective, the central bank needs to be able to make important financial decisions without political pressure. The Cabinet's new powers, it doesn't support allowing Cabinet to expand the central bank's functions through regulation. It believes major changes to the bank's responsibilities should go through Parliament.
briefing the finance minister, the ministry believes and it's concerned about requiring the bank to brief the finance minister about its policies. It worries that this could give a minister an opportunity to influence its decisions. The ministry suggested a compromise. If the minister is going to receive briefings, the law should clearly state that the minister can be informed, but it cannot tell the central bank what decisions to make. The governor's 6-year term. So the ministry also wants the governor's 6-year term to remain. Samoa's parliamentary term is 5 years. That means the governor's job does not automatically end when a government's terms end. The ministry believe that this helps protect the governor from political pressure. And finally, the budget. The ministry believes that the board should continue approving its own budget rather than giving that responsibility to the minister. The IMF have also raised concerns that some of the proposed changes could weaken the central bank's independence. In terms of the swing on the regulations of mafai o ai na ke o le CEO o kupe po o le attorney general nga ke avea le pes wa nga o faiak o le mafuanga ka confuse ai I le line of communications le I le atua o ai le boss al CEO o kupe o langa boss o le minister of finance, right? Minister of Finance is also a deputy prime minister, whom their legal advisor is the attorney general. So is there something lacking in the communications? So why is the CEO advising the attorney general publicly or whatever that's come? Yeah, it's public. Public. Instead, ole o mai sa fa ile leila lo I makarakara ngofa pe pole hale advice e sili walanga ole ala na le uti fa tuai ole attorney general o ia ole legal and top advisor mahlo ole la ale no uto fa tu fa pe na pole hale ya mai se lua yo ale atawa e tau ye lo man la tu longo tupe ma o I ko vai ko fori le kai pe la kulanga le la ka pi Samoa o me al malo ai ko ka se pule la ko I la vai ka fai e mai le central bank I la lo le o me ia mga miel malo e pawar me ka wa awangi ave se la ko kasi ai ia fa kongwel malo ia la ko me ka fai o ngore e fai no winga California set el malo la ko ma la ko objectives ai ku sa ro ko nga la ko o fa ka ngu me mga miel malo wa me nga le lo ir ka mi Yes. o le sime foi le ngo ka mai ka wa ko ya la wa mai ka sang ne ke ngi male ma ka sang ngi if you le malo requesting me le central bank o ko ia nga mai I think o le poki le nga sa ka lo ngi le nga sa central bank o le lipoki le lua o fare foka sa lo ri mai sa le lipoki lo o I le fa la ke vai ku me nga mga mi le malo fo le nga isi suinga I fonga nge kula fongo I o le investment male fonga la si me nga ba ku nga mga mi le par mi fai o ku fa ka singa nga inga I fai nga lu fa ka sile inga isi supervision le bank ele fai ka ku fo world bank e fai me mga I war makauria o kula fongo ye e fa ngai pe o kula fongo I fa ngai ku ke le fo ngai Samoa le kiki o Samoa so e ka kaulanga fangi kula fongo e adapt inga ia suta ile le kiki o Samoa awangi fa ku Samoa ya ngusila ma fonga nge ma Australia walanga o me ia fa pela ku investors I fonga ngi o Samoa ai lo lenga fai kulanga ia e ko so solo ia invest o I fiki pe o I si me fai ia ke ula vala ia o le me sirin ka o la vai awangi e be share ku ko kasele bank ai e se supervision ai se ala ele complain ele
o le wingo lau tala. Ai se ai le complain ai le go vanga o le bank, le central bank, rather than or the CEO or the makanga ruenga o kupe. I think the central bank have also sent their concerns in as well. And like Leatawa said, the FAST government won. They have their goals that they want to achieve, so they're going to make it happen. Now the IMF are jumping in, SBC is giving their advice, and so is the Ministry of Finance. But I've seen how the media have been reporting on it, and they're trying to make it look like it's FAST is trying to, or the government is trying to have control over Samoa's monetary system. There's all these narratives. If you could bring that graphic up, please, Barry. They're sharing these narratives that the government is trying to control, there's political influence, and that could look very, very bad. But changes to the act is not new. For example, in 1984, Samoa established the central bank under the act, and under the old system, the governor served a 3-year term. See? So back then, in 1984, was a 3-year term. The Ministry of Finance had a senior official sitting on the central bank board. That's what they're trying to do now. But the Ministry of Finance, Samoa SBC, have said, hey, this is not good because it's political interference. And the board had a major role in running the bank and setting policy. Government and the central bank had a closer governance relationship. In 2015, a lot of this changed, as you'll see on that graph there. The Central Bank of Samoa became more independent. The act was changed. It changed from 3 years, and then it went to 6 years. The governor could also be appointed, another 6-year term, and an independent panel became part of the process for choosing a governor. So now in 2026, another change has been made that they're proposing that is similar to the 1984, where government and bank worked together. 2015 was more of they stood on, no, the central bank should be independent. In 2026, they believe they should work together. So like Leatawa was saying, that there is an interest of the government to be involved in sitting on the board. I agree with that. That's my personal opinion. But yeah, it's not new. So these fear-mongering articles saying that, the government is trying to control the money and interfere politically is wrong. These changes are not new. They've happened throughout history. And it's all about what is the best way for Samoa? What is the best way for our financial system? E o fo ka unga le IMF. Ole mele IMF. A fai suinga a malosi le Central Bank. Ole lenga. A fai suinga a vai ai. E le leila. So e ke ola ia ole menga kaunki ki le kapingeka. Ole foi me e sefe ai. Ole funga le administrator kapingeka. A pasir palmingi. O nga vese le ia walanga ole mele ki mo fa ole afia o fainga fa porkiki Kongo o kupele ala ko o te fia vatu mana ia la tatou faʻasoa faʻalau ai tele ua te loa se aso foʻi o lenei vaso la tau mafai ina ia tatou tapā se tulaga mana experts foi le financial side a le taofia le tatou faʻasoa ona o le ua taoto mai le o laʻu fesili a faʻapeagei la e makuaku ko kasi a le Central Bank e le ai se wa le upuale lo ki kau vaku le kau mai ko akele ele ia forma lo ku ko kasi Central Bank longo winga kau ke kalia inga fo ilare mai o kupe para pala ave ko kongo le Central Bank ai mo ingi ar malo ele se la ko ia ele ko inga me fa pea tu lo le malo valeri ko lo wala kala o le malo o vale le ko inga malo e kari kongo kangaka ele ai se limo malo I mea ia lei ko kongo o malo Samoa. Ai ro binga le fa ko e ma kwa le make sense. Ai lo tari tonunga. O a uma mea uma I ko kongo Samoa e pule e ia ia fa malunga malo. Le anga inga ia mala malama I ka ko le fiota inga o kupe ia va a ko fa unga ile ko akasio I. Oh. Wa ka ko va ai la le mo le truck dealer ma le truck load mo le me le hango ngi mo ka ngaka le a ko invest ko kongo Samoa.
Yep, and you're right on that one. That is, I wrote out a list of 5 of the risks, 5 risks that could happen if it remains independent. Less democratic accountability. So that's exactly what you're talking about. Dirty money that could come through. There's less accountability on that. Government and bank policies can clash. So what the government is trying to push for the better of the people, that can clash with what the central bank's agenda is. Too much power in one institution. Less coordinating during a crisis. Let's say a tsunami happened or an earthquake. I don't know, like some alien came out from the sky and blasted Samoa. There is less coordination for solutions to help the people out. And independence doesn't guarantee good decisions. So there's that narrative they're driving that we have to be independent, we have to independent. That does not guarantee good governance, and that has been proven all around the world, in Australia, in America. There are good things to independence, but that is the constant debate. That is the constant debate. Ole le leo nei tu ainga e pera ka fai akua. E le fa pea wale penka ia sa o Central Bank of Samoa wale va ia dat wale va. Le va tele le ai ia fa ta oto ini fainga le lei. Ele ngata e furfiol pe fa ta unu nai ni si o fufuanga na fola e le fainga malo ma le fainga malo. Ai ma wai fu ilva ngale sa ngoinga ia fa malo si ai. Ia tu langa ia o tupe maua I kokongo le kuhu. Ma fufuanga inga ia wengi ka ko ai kalaf. A o le singi o ngai me uma ia malu pui ai. Ni fainga faʻasoa ku lafo. E ongo sa waku. Awa a kaule ai se lima o le malo, ma kaule ango le malo I le melea. Le ia taua. E faingo fie o nga kalia ka kou fai pisingisi fo ie. E o waku. O fakur ka fia milionga e universie. A o sainga sa wai. O le drug le mea o aisa, cocaine, mea lai feed mai prostitutions, chaula o a umanga ko inga me fapenga. E faingo fie nga o aku ngai ka ngaka ma mau fia se lau milionga. Ma faase e ai lea, ia e mawhai alanga o kulanga ia kau bank. That's their bloodline. Money, investments. O mea ngai o lai mawhanga ma nga vai pe onka ko mo mia o kesengi. Mo mia ku lo le ala tutu. O ngai ma wai ma nga vanga vale lei o le operations o central bank. Remember when the interest rates for loans were peaking and they were very high? Lots of families couldn't afford it. People brought those concerns to government ministers, but that was under the control of the Central Bank of Samoa. So these kinds of things affect everyone. And with government interference, those things can be handled better. More accountability. O communications le fai mai I letters sia le wo public. Why public? Ai mana tua mai le ataua mahana. O kangaka ngai le faila ko public statements ngai ma letters ngai. Sorry. O kangaka uma it belongs makaukua le malo. Kusi le CEO anga I le Attorney General. A o le CEO o langa boss o le Minister of Finance le ke vakua vapea. Also the Deputy Prime Minister. A me le o mai fa ale le ye sa fa ile le ilalo. Au mai le legal advice. Le ngoro me foi le ku se ka ke fa kwali atua. E fa kwala ka kala ngi. Le ngoro me le maua e ala ku fo ile si fa afia poku. Kuloa. General au kala ke le faisiska. Me foi le maua ku sale la ku le vai ngai a fa pe a mai al academic e runga longa ma fa fa le atua. E mo mai. Kusa ai lead uma pe link uma me ngai I political affiliations. Mana tua mai le atu o tele fatu langa ile o sitala natia. O kenge le CEO kemi ngai. O le uso ma sanga o kenge le sa Attorney General mua. Pe kau ki fai mai ala ile ama le. O le uso ma sanga le. O ma Eva ma River. E uso le lei kenge ia. O mengi o ma sanga e loko fakasi. Ai mana tua mai. Ele ile alu ese ale si le Attorney General. Akori ele o mo mia fast. So e always ala le ataua.
E ia le ke e ngai me e fai. E ia le vai ngana ko mangi ngoi Samoa. Ele o ila le ka la ka sa wai foi ko ngur melia. Ele o ila la ka sa wai ko ngur ko inga melia. Le anga wa le fia bow down le CEO ile attorney general le wa ye for ngai kaimi. Ai manga kua e ia ki ke li or kengele lo ia ke mingi. I tūlanga tau commerce. Ia maua precious. O langa lea fio, o ianga ke advisinga le mahalo I me whapea. Na whai atu whapena. Lea la ka ua mai ala o vahenga le whai maila ko affiliations whaporkiki ngei, mala ko whai ngā tulau ka ke ka ua le academic side ma me whapena. Ngā ka alo ile I runga ma whaari o kou mawhauwhaunga. Apa ko mai ia ko ke karangoa e ko ile ma fai se kongu o nga ma fai pole ala se mele lei mo kako. Me ko nga misi e ka kau nga karangoa on foka Faleolo se kusi. Ai se me ring fin kan karangoa o me la nga fongo inga ia so la pule ma ia le lei se me foka fa nga le kusi. Ai me la le ke o fe kusi fa pe. O mo foi pe mara foi le miska o kupe o ka o finga ko vanga finga le Central Bank. So ia ke aula ia. E pe fallinga mai e le o le leile le soka inga ma le link o ngai mea umarava walai o nga kele le pisa. Whana le te whai atu. Ngā maila I o ngai ko inga whai ngā mawhauwhaunga. O le winga le whai atu. Ma ngai ai oro ko waku o le sort out ka ko ma. You know, sa whaileanga ele ai ma ese o ko kasi. The government sets the country economy. Directions. Ministry of Finance manage government's finance. Finance and economy policies. Central banks look after monetary stability. The banking system and the Samoa financial system. So, o lea ka oko mai ao kou kiuke pe e ka whakoru. E ka ua uma, ale mele kupu. O lea lako o mai piko ke kau, se por whaukuanga po lea lava. O e sora auti le ngā mea. Ngā kou o mai lea au mai se mele lei whaafonga I lea kungu. Eza. Kouru whaalima fongo le se meo iei, ai fongo. Wakora whakahau aranga. O kusi o mea muli aranga. Ya, ole na, le la o walanga a vaku ngei, a vatu nei la mai ko inga kuskusinga whape ngei. Le ato mana. O ngā kalie loa leo ka ngaka ia e ke e le malo. Ma sa o ia ka la kuila epa. E le loa ran se malo. No po a ilo ma me uma. Se oro ko duty of care o le singa vaenga ka ua ko ke ifo ko ke serve the government of the day. O a uma ko inga kulanga ku ko kasi ku ko rua ku ko koru ku ko fa. E au nga kasi. Mo le lumanga I manguia o le aku. Yes. That's it. Yeah. Le mafai el malo se me ele anga ila kungu. Mai wala fai suinga ia. Wa fia ngi me fa le Congo Central Bank ki kai me ngofo mai ku le pa ma le JPP. Yeah. What need to change? What really upsets me is that this is actually a very important issue that we all should be worried or care about. It affects the cost of living in Samoa, inflation rates, the bills that you pay, and the fact that largely of what we're seeing in media are the leaders who are supposed to be making this better for us, sending letters and dividing Samoa on this issue is very worrying. But I believe that there is a lot to benefit from if the central bank and the government of Samoa had a closer relationship. The government controls things like spending and taxation. The central bank manages monetary policy. If we combine those two things together, we could get a better result. Like I said, better responses during a crisis, more accountability, and better sharing of information. But it's like all of these red alerts is like, we think or the government is going to do something bad, and they are going to politically influence to do something we don't agree with. They care more about protecting their independence than working together for the country. Yeah, ngā kongua e re o mo mia e le tunu.
to wrap up tatou le vaenga lea. Mana ia fo i le tūlanga le ua, mana ia le mai ngai hana. O le talosanga mo tatou. Lea, Central Bank, makanga ruenga Ministry of Finance, e a mese fo i o le malo. O le talosanga, e mese au kou ia kau kore malo. No so much i le pale mia ma a o le mau te tala no atu i whaurulunga o matanga ruenga ia e ngā ruru e whaatasi i le mata upu lea. O le winga o lau tala. Se fai se kou kongu le lei, ma se kou plan le lei. O le tau te sila mai. O lea kau ke le kaimi ma le season, o le alu ar kau whaleanga le fai aku ngei le kou ngofua inga. Ma le, ia kau mo fai kou ke fai se mea e. Pola pui ai le fai ngā malo, ma le taita inga. Pe ku ko akasi, pe ango whaku. Pe ku ko akasi. Pe ku ko olua. Po o le alava. E ngā lulue a mole le lei. O le ngu. That's it. E le ia se si ku foi le e ngā lulue e se mai whapea. A me uma e mea Central Bank e mangui ai ia Ethiopia. Ai o mai le Ministry of Finance mangui ai ngā o savai. Ia ai mangui ngā uporu i the government or policies. Ia. O lau wa ku lau manga i plans and malo. Paua mea Central Bank. O le whakaungu. Yeah. O la ko whakaungu. Ele o leanga le plan le avaku. Le plan le avaku. Ia, le na, na ua whata o tu atu vahenga na. O le malo aia sets the country's economic directions. Longo winga o le mea alu ia. Longo winga a koe ku se si ku le ataua mahana. O le foeuli o le malo. Yes. Kako wola i o le foeuli o le malo. O fea le mea lo lumanga i mangui o le kungu. Lai drive vai lea, malo. O le direction le ngā. Government sets the country's economic directions. Yeah. Ministry of Finance manages government finances and economic policies. O i or kupi, le winga or kala. A whamai le malo, e mo mia se mea lea langa i whaisi ma fole e ngā le la kako wa e hai. Yes. Minister of Finance, Ministry of Finance. I aru ever my CPS, Central Bank of Samoa, looks after the monetary stability, the banking system, and Samoa's financial system. Longo winga vele manga ia. Ave ka vale le malo, o le wallet, e fita ile mea luere peng senior ka vale, o reka oko le Ministry of Finance. O le saving, e kua ia le wallet, o le whawhanganga o le wallet. CPS. Ai la le manga ia. Very good. Aka, o nga whamai reo le maua kuspa ia. E ngā lulue mea uma. Mole le lei. Hava ai la iai. Saving po le piki. O le piki. O le wallet. Ma le avka vale. Kongua. O le independence le manga o mia. Whako le independent le lakapisa mo le ngai. Ia mea ngai mo. O le pāpunga i whawhora kāma ne. O le pāpunga. O so e whawhora kāma ne. Usa ngā whaarusi a punga i whawhora. Ai ole angor kāma. Ai whakakenga, whakakenga kongwanga. Kongua. And I like that example that you used of the car. And that's why elections are important. Because if you don't like the car that's driving, go and vote. Leader la le malo government leader le malo o le wallet ia o oela CEO ke e whaangoa ke le CEO o le lima ka makau o le mingi skau kupe e ke lero whaku a whawari mingi ska kau ke ai ale a kaua a whamari mingi ska o lai vai a kuru malo e whaisi kele o pakpaku rungo le enga e mwhainga e mai ai e whaasanga mai CPS e mo mia tapo mai o kou mele langa e whaisi ma warungo o le levo le la e malo vai an mele o whea kuru mingi ska e a kau kia e whamai sisoi But also whoever's leaking these letters, I don't know who's leaking them.
you're not helping Samoa because you're giving it to an organization, Samoa Observer, that's just focused on division and clicks. So I don't know, they maybe stop sending letters to the Observer. Send it to the right people, get it in front of the right ears. Lea taua mahana. Ele umalava lau campaign le melea. Ua tatau i le malo o ngā wha muka umaloa pe kulou if not kukuli ma whaakea. Tangata HRPP whaangukulua lea kou ke ngā lulu e lava o mai lea so. Yes, e tau te sila fia auto. It is so unfair in the world. It is so unfair. O re ki ngā inga o isi ka ngaka ngai Samoa kakai mo kwhea koi. E ki ngā inga e vote mo aukou. Mo re kako whainga malo. Ai uma enga. Le foi la kou whaakukua ngai ka ngaka ngai whafo. Ai kou ke kau fia o ngosai pēr ma kou o ngosai wale mea lewa mai se o ngosai lea malea. Ore ke lea ore ngoko sia kako wami. Ore ke lea ore kau lea ngai inga. Lea la kou alea wa ore po. E avea mpala. Vai sia kako wami o ke uko koe apaka mai ka ngaka ie kou ke ngau e koe fsosongi aku. Ai kou ke apaka mai ua whao ngā ngisi. Lea tau. Vai sia kako wami o kou koe o mai kaimi ore puapuanga. Ai kou ke o mai ua fo impakua ka ngaka yang ki ngā inga ka waro whaakasirwa. Leila ngā ua whai lea e liki kou ke kau fiua e su e po lea me ngai kou ke whaawhainga rue ngā ngaka ngai liki mai ei kua meia. Wa umanga mako ka ua kua ingoa. Wa uma. Ore me fwere la kup. Ore kele i fua ma keise sa ka ngaka against ya mako. Mafai mai ora mako kau whaaleanga mar kau whaaleanga. Ngai ka ua kia uko o ingoa fo inga ngang kou sirafia mai amakanga. O ingoanga ua levan kaun kiria ese. Ai kou ke ku ua lava i kokongu, kou ke ku ua lava i kokongu. Who cares? E sili le kako wo e kau ke whea ngai mare feika mai wha mai lalu haya i ai. Let's face that. Rather than kako facing or melia. That person's still there. That person's still there. That whaanguku lua is still there. That loko leanga is still there. Vai. E sili ere kako o mai e face le new wins. E sili kako o mai e face le makangi fou. Ngai lo le uma e fo e ngai paia inga. O kaulangi ale ave esenga o pai malafai. Ai le mawhainga ave ese. Se hola e ngauia. Te ea kaua. Aua fo inga i whaaseseenga i kako. Le anga o ngafi le mako whaila launga ngafi. Ngai a koe wha mga kua i le maulea. Aua let's not be fool. Ora ka ua ia. A wo le ngaoi ma le ngaoi. E ngaoi. Vai la sia kako wa mi o ke uka ko kako fia ko wa vangoa. Ai ko wa ko corrupt ko mo ko kanga ka corrupt nga wa ko. Because that's what the Bible said. Let's not be fooled. E mingo lo le corrupt ma le corrupt. Ele ai ele sia vangoa langa o le fa merkus ba ave fa merkus ba ia. Who are you e kango e fa su e suil fa ngor nga mau. Ai sia kako me ke o kako ku vangoa ai uma engo ko wa langu fa kasi ai makanga kai ale kau ke fiwa kau kure ia kure me. Ole au ke lenga ngaro ko ngam ka upura. Langa pengo fa yak. Nga coffee lo e fia me tulo si kenge. I've got nothing personal kanga kahana le ataua. God knows this. I have no personal, but when fia me appointed le CEO le kenge lea. And it happens to be ole twin sister, ole former attorney general, le ngaru su le malo. Oh my good boy. O ingango ka whapea, huh? Really? Ama kwa le make sense o, ye kwa inga me whapea. Le la walu esi aku fia me. Ai ka saingi koe renew, ma koe ka kopele renew inga o kong kalake a kangangi. Le la walu ia heva soro mai. Ai ko oi ko kongu ko inga ka whapea ngi. No, kere o whako se kuleanga. La fo ia kele ale au CEO la lafi e o fo ia ko ruo limongia whatever to know Sharon a kongo o se kingi kinga le kulo lava a tonu lo tamali anga ele mo kele no but I'm sorry o ele si wa konga lo ese mai nga why
E whawhewhenga mai mau kupe re malo e kokongi ei o oro ko o luar ngō mera kasi o ke e malo. E le kausu e angi wha mau maunga fo inga le e le kausu e angi wha mau maunga a mea ongi mea o riki mai a oi. E wha malo roi oi le atu. Ua lava mea rau ko o rua re whai. Ua lava mea rau ko o rua re whai. Waka kauenga ua koe mai mauangi kupe a taxpayers. E kokongi ei oi. No, e le se fault o ele mea nga. The same thing nga la koi ia malo ave esela kari okula epa. Ale mafaila nga vesele ko ro limongi mai. Sale ka kaunga vesele ko ro le kari okula epa. Markope. Fa consistency le le fainga o mea o nga ngofo file mulia. Ma ngofo le ka nga kayola ko mafofo. Ai le ore akuro ave esela kari okula epa mai. Ale ngofo i ko ro limongi i makanga ruenga le. Official le fionga panemia. A ole official le fere le ia ku ia ile kele o meu o faka o pika Access computers. Yes. Ala winga ngale le fakula kala. Ku lo le ia taua va ku fa fonga me samo. Wa fia ia a ka ko mo fai ai nga ka ko mai ia pa ana me le ka ke faia. Every week correction. Correction. You know, faʻasoa le mea, faʻasoa mai le mea, faʻasoa mai le observer, faʻasoa mai. How long are we going to go about doing this? Ia ranga. Ia ngā lele ka whakula kala. O ku pe arua o ngā, ku sa pe whamai e ifo pay off le kong kala kele i uma. Do it. It's better avela nga kupenga. Alu le so nga sesio nga rumanga im sesio nga ruenga. Ai avakuris ka nga kalai. Ele mi a fo I e koe parengi nga kupe. Ja. Conclusion nga ole mka paka ukie kele au I just have one more thing to say. It is very important. It is very important for us to care about this topic regarding the Central Bank of Samoa. It affects everything, the cost of living, the remittances that you get, the kupe lafo mai, the interest rates, that the rate of the tala, can be determined by the Central Bank of Samoa. All of this is so important. And the good thing about having government involved is if you have a complaint, you can take that to the minister who's in charge of your iku malo and talk to them about it, and he can help fight for you in government. If the central bank is independent, you will go to their door and they will kick you out. They don't need to answer to you. So that is the great thing about having our government involved with the central bank and to have more access to these parts, because they can bring the concerns of the people so that you can have a better lifestyle, a more affordable lifestyle in your own country. Ngali a taua o tato ye tau tere I waranga taua tele le tau puri nei. O le kau ke ma ngai le o le question le nga mai hana. O ai le liki ai ngai mea. Who is leaking all this informations? Ke kau ki fia. Skama I kai mia le waku mai ai le fionga le lau le mali to langa pale mia. Kei loa ua makua kele ale me ole ungar kapenge ka me uma warliki. Mai le luas fulima kausanga len ku mai ia kula epa. Mongia, and do you know what? It's not funny. Kulo wa fa fonga mai ar ka ko waku. Ele mali ele le. Ele le me ole lewa. Peila nga ole lewa ai. Ma pe ia observer ma isi o la kongi. Se vai ngai ko ngai ku ngai or officer. Se vai ngai ko ngai ku ngai ngar ko sfur kasi kangaka. Ko su fiere ku ngai le. Ia, ave esele o kangaka ile o kau kala. Se vai ngai ku ngai nga o kuila epa mali mongim fonkoi. Male media ko kasi. Male media ko kasi ai wa makua I kele ai kai mi a ko or malo. Please explain. It's so annoying and frustrating. Ai la sanga alewa ya fa pe ngi ko inga me fa pe. Ya. La sanga alewa ya ngi ko inga me fa pe ngi. Mai fe kala li mongi nga fa rungo la fa karunga ma iti le ki pisoro meka. Wa umma nga fa la ukala lua fe markasi.
E uma pa inga ia le fast, e le uma whamasingonga. And they are so consistent in doing that. Ai sei ku o le o kau kingo ku le fiafiri ngai Samoa. O lai makua I consistent sa le sau o kau whaleanga. O lai makua se kia le HRPP la ko anga valea. Ke e whaleanga, whamasingonga. Ke e whaleanga, whamasingonga. Ale vai le angonga I cases le whai. Ai ua maa fua umangi ko I ngā mea. Waka kaunga kiria uma ese kangaka. O ai lava kangaka ngai kou ke sirafia. E mau ke reo ka ua kua lai sirafia. O le fesiri o ke fia fesiri a unua hana mali a taua. Mali mamalu o le tatou o tunu. Ua le haingi ka ko whaiwhailonga ngi kaimi. Nga o le paua le o kangaka mwhaing whaiwhailonga. Nga o le paua ai o tangata le HRPP ka ko ka ua. O kangaka le HRPP e le o kelen kangaka le fasti ko kongo whainga marole yai kaimi ngai. Nga paua kangaka le fast le keli. Nga o ministers, associate ministers, nga o kapingeka. O kangaka uma ia whaurulu em kangaruenga. Now, if not 100% or 99.9, they're all HRPP employees. Now, does the fast have their own people to trust? No. A ngai fiu ngai kangaka e aparayak. Pauar mele iai se I whai lea, se I uma lelei kongkalake se uma. E o sia kako ua miu. E nganga ka whaiaku. Langa o le kau ke kuku whaakasi le mau e kasi. O le mea fwoi a ua mau o lo le avangoa. Whai loa. A ua mau o lo le avangoa whai. E le ai se whaenga whaapengi a meo o wha a ming. Le ai o le mea konguanga sa whai kuila epa o le wha a ming le mea nga. Ai o le Fisheries. E iliko lo am eseo se kangaka e against le whainga malo. Ese se. E le ai makuasa awa. If you're not with us, you're against us. A le mawhainga e wha mawai, a o lea ke whai mea valea ma e lafi, sack, kuri. Kuri ane kui ngifo ma I pau kulou whafonga la tunu. E le se mea la ai fuanga miri a fua makau wha pele. E ngaka ya o kongkaka mamai. O le Fisheries. Le angoa e yele ave taxi e siri yaku nga poko ya oi. Ai langa wole fa nga le PhD o le ave taxi. Ma le ave pasi. Le anga o ngai ko ke ngofo I nga ma ko leo a ko finga ngi. E au ngoa ma le haia o kanga kasa o yaku e wha maung. Aranga. CEO o le MFAT levan kaunga wese. Kuno, leva. Kangaka ngai ngofo ma le whakua kuida epa. E fiua fo ila auli ar mali e toa. E kau whaasuiki kangaka ngai kulou inga ia liuli walo maia. Wa makua poison faʻasoa ako. Yes. Kama ia kalie mai. Ai o kokongu ngai makuanga o stui, papa stui, pauanga. Wanga asiaka. O mea ngei pe la ka kulkuli mingiska, ka kulkuli sui mingiska, ka kulkuli palmia. O ngā runga ngā CEO. Yes. O le leanga CEO. E ala inka kulkuli. E makau le fo ngai mingiska, le foka o aku kongo ka suma singa. A o la kou o fianga kau sanga. O la kou e kau ngā kula I mai e kali mea ngei. A whaalawe solo mua la kou fide mua mga whaaleanga mingiska, whaaleanga palmia. E kua se ilonga lava e mera kukua fai kusi. Kuku fai kusi. E se me le vai ma kongi fafo vai aku. Ni mea ngai kupu mai ngā. Ole me tate whai atu. Le ngai ole kau ke aru ole fo kau mo fai le me ole paro ka kui fafo. Ole tau mo fai na ia. Ole tau te tala noa whaatanga ta fafo ma tatou tala noa atu. Ia I tatou leanga o ngi usila. E kolua kausanga e ke making ai por kiki swinga. Ei hana. Yep. Yes. Kolua kausanga. Nga umar kausanga nga palafu me vavai aku ai. Uma, vavai mele ui ai. Le ua ngai ki ko national e kai o le Yes. Yes. Le ua ngai ki ko national. Le a wa fia ka penga nga le leipa. Fia ka penga nga New Zealand first. Le fia aisea. Walanga le tu me jaya le national ma le leipa. O le fo makua ngai ko ilalo national aisea over palafu. So ngare ko lua kausanga yo mai ama ko le kungu palangi ai ke le mamao papalangi ele o se milionga ska ko populations.
A o ngi usila. E silia ma re koru milionga le population o ngi usila. A nga re koru a kausanga. E make sure e fai whaka ungu o mai au porokiki i ala ko forfolanga nga fai. Yes. Mai, ki ngā le makola ua o le whailonga langu o le act. Ma le national ma tulo. Wala ngai le mawhaia e Winston Peters se mea ko kasi ngā o ia le pai ingarangi. Ai ko ke lo ko usa moa le whaafonga mai. Ngā o ngā pale mai a le national. Whai ngā maro le alu ke mingi. Kipi ese le kako MPP. Ana, Ministry of Pacific People. Ki ngā le mako whamai. Oh, racist. Whailonga langu. Ere ke ai papalangi. Am I right? Yes, that actually ties in perfectly with our next article and you're absolutely right. If you come into government, you have the right to kind of influence the way public servants should conduct themselves and the types of public servants you want under your government. And this next article is X Plan to Change the Public Service. So this is David Seymour. So he's come through with some new initiatives that he wants to start. It may not be, you may not agree with it, but it's along the same lines. When a government comes in, they have their set of rules, their set of lines of the types of public servants that they want to have. So this is David Seymour's one that he's proposing if he comes into Parliament next term. Elections is this year. He's going to hire based on merit. So X says that government jobs shouldn't be going to, because of the color of your skin or because of your background. It should be based on your skills. They want to remove the good employer section. They want requirements about fair employment and equal opportunities and recognizing the employment needs of groups, including Māori, women, and disabled people. And ACT argues many of these basic protections are already covered by other laws. No government-funded cultural or spiritual practices at work. See? But what I'm saying is, when you come into government, you have the authority to do these things, which is what Asiata was on about earlier. Whether you're Pacific and you don't agree with it, that's why we vote. He also said he wanted to remove unnecessary cultural requirements from jobs. I know Asiata has a lot of other ceremonies funded by the government. No, I don't know if it's funded by the government, but he wants to remove funding, all those kinds of things, and possibly a bigger public service act rewrite. He wants to rewrite how public servants conduct themselves. So I guess just heading into this supports what you're saying, Asiata, in regards to... Yes, you're right. Yeah. No, you're absolutely right, Hana. Okay, if I agree, yeah, they nano for yet. O ka senge ia kungu umaronga populations. O ka songa ka mau ai ngai le fa kusa isi o ka ko ka mai ia kungu. Ai vai samo e lima ka usanga e kau fa ka kiki ai ngai me ka fa. Ngiu sila. Ngale ko rua ka usanga le ato. Don lua tau sanga le ala foi nga. Whether we like it or not. Nga mai al government of the day. O le ale me siriaku mo le fa ka ngu inga o la ko fufuanga. O le me nga. Nga mai ya ola le au kiria ese o le au CEOs ma. Tele matanga ruenga ka kipi ese fala ikiki e kele vaenga e mafai nga fai ia ko nga me e nana fo yatu ona o le lava so uma la laule le fai news pepelo le observer fai news pepelo but o ai le liki mai me el observer e liki mai iko kongo kanga kala fai nga ruenga malo le liki mai ai le ale fo le ko nga me fa pia wa ka un faise fofo a manganga o ngofo fer fangi le aku bo le van ka un faise fofo i ko inga me fa pe lua warning written warning ko dilo le te fai atu ole kulanga nga fai ngo fi You can get fired instantly in New Zealand if you're a whistleblower. That's it. So if you leak government, that's an instant fire. Le no fai atu Tato vai America fai ngā Donald Trump. Whesia ngā Attorney General Blondie voi le kuku so mai kua. Out. Fatu lau tala ngā ailoa ere ka māloa fai le me ele fa pe sa ua makua whaia po lea. E ale si vahenga la ufa se e ai. Ai sui mai le si ko inga kaka. Au te whai atu pēa le a taua mahana. A whai o le vahenga le tau wha po le ele māloa o ngā wha pe o kupe ma me oma. O le whesiri lo ma faufang. E kau ke wha pole ngi ngai se lau a whea lui kangaka.
Ai tātou te le wha pole pole I 4 milionga ianga mai mau I malai wa alele ki a vea. Le wafu le risaki koa. O fiangi polo keki ke keli. Ua mai mau wainga mau milionga ai anga kufa mai makako o siriak. Ai winga le leu te vai atuai. E le la se mea la kako kaubori ai tulau. Lai o kope, e maali lie fo I loko ka ngaka whaisau whanga. E maali lie fo I ka ngaka. Mai fia kon langa ile nga o ka whaisau whanga le contributed ka mau a ingo Samoa. Ama kou le la fo kupe Samoa remittances, ma kulanga I kulisi ma me whapenga. Whai kau fia se la waf milionga le atou. So or ka kou ngā ruenga e fia fo I ka ngaka ye le iei kupe ye aki ia I Samoa. Pe a vai aku. Ua makua kukuli e se le au Eli au lo mana au loko leanga mana au kau wha leanga le malo. Ma vai. Ai lise mea la akuri e fua pe a wha pe o lai whai mea sao. Ai a whai o la ua maua ma wha maongia. O tangata nei le la ua ia fuafuanga umare malo mana au whistleblower le ka ua. So le. He ua levang kaunga whai hingi fuafuanga ingi kua inga kau. A kako ke ngai po ai kaunga iei kopi o kusinge. Ai kopi o kusinge. Minska. Ia e kau ke le... Kau ele whenga ko whapea whai miska. A whai insui miska ele whai fo. Ai o lo te pāmiringi e lo ia. Walanga kau kopi lo ia kus whapengi. O kero kua ia la. Kasi ngei mea le inga liki la observa. So kanga o lo ia. E nā tonu ala uta vatu. A tau vai forlanga i e whai mai e. La vatu la utala. Vaku la ukala lea. And I'm sorry if I have to kind of mention some of the names. La walu ko koru le makua sau wa ele nga ole aluinga la utala ele nga ole oppositions fo le faukua. A ole sau ore makua kau fale anga le yai. La nga yo a fo I me fa lo to I fale nei au kilani le ya tau. I me ia fo faukua e me ia. E kaukala mai ngu ko rimongi. E kaukala mai ei fonko e kaukala mai la vaanga ia. Now, o walu la ia o ke sa ili la nga wa urkang ka sa ili. Su e la unga ruenga fa media. O ai possibility e o ngoliki ai e o ai me fa loko I fale ale fonfofokua. Fainga mai fo yo skulo os ka mo savea o ma ko we o isi kai fongo le ai ai vai ngi fainga le fai me li mongi marova. O walu lo ke visiti. Well, okay, okay. Who are and could be the possible kangaka ye avea ma leanga o kilo ngai o kilangi. O le official konsula le mau ke aku so o mafai ai fongo ma mea uma. O le konsula le fionga ia fe mata. A o ai lai komisinga o whakawainga. Le atau. Apete. O le uso kuloa, o le uso fongo koe. Now, o te o whai atu, mamala ukala le o ke whaiak. O ai la sesi o le a mako mafau ia, o le a vea le la ungo mako Samoa. O ai tau mo mai le atu. O le iai le uso, o le sui ka o le kuangai. O ia le Trade Commission sa mako ngai New A o longa officer. E au ka for officer ole konsula I mako o inga fo ile fai ai fongo mako fongo fofokua o inga fo ile yai lailo u mako finga fai ma me run net fongo fofokua ngi o le nga le ngo fai ak se ka ke kaure aru e mai se microscope ka ke kau kilo ile pongi sama vai se sniper ka usu e mai po ai ka ye le liki ai o ai lai fai ngaruenga official par mi ai Samoa or ko ru limong ai la ka ko ru nga le o ke fai ak o le ai ai ka ngaka o le ngei lava. E liki ai, maliki akuai. E le yangi kala le lei e ave ngei kaka, se po lea, malea. E ma mafare koko le vai. E ataua. E ma mafare koko le vai. Po lea re fai mai le langa ile so, o ile uso lea, langa ile a malea, E ma mafare koko le vai. E blood is thicker than water. E ya le kai me ave ye kala e ya kai me la wori ia wala malea nga o fa penga my opinion so o foi la me la ko mo Samoa Yeah.
I think the public service, for a long time, they were the most privileged demographic in Samoa. The most highest paid people for years on end was the public servants of Samoa. The pay, to be working in that position. So they've been comfortable, these people, for a long time, sitting there, and attitudes start to breed throughout time where they feel entitled, that they can act and speak a certain way. So I think a solution would be to either take them all out. Someone in the chat said that in America, it's normal to bring in administrations and to just bring your own people in. Or, I don't know, education, workshops, how to be a public servant, how to serve the public. Hana, alo te whai atu, le ataua mahana. E kasi ale mea e le mawhainga coachinga. O lo wha You can coach knowledge, talents. You can teach and develop. Pa e kasi lava le mea e le mawhainga o e sesi langa o ngā kula ma le mea o kangaka. O lo le wha maungi. E lea o linguiske. E lea o linguiske, e le se qualification. Ai o le maua e fo i o lo poko. O le kele fo i ngā o meko kia. E o ngō o i mea le au ngā ma mea leanga ma mea iliko. E au i ai. O le whai ke ngā o ngā mea o le makua kupu kele o le akamai. Ia. Le ataua mahana. Ua te tolu fitu. We didn't reach the end of our media watch again, but that's okay. There's always Friday. What have we got last? Just one last one. This is a bit more on the positive side. Pacific Fisheries meeting underway in Samoa. Samoa has hosted one of Pacific's major fisheries meetings, bringing together scientists, representatives from 26 countries to discuss the future of the region's fisheries. Prime Minister Laulia Malia Toale o Te Apolata Evalfosi Schmidt officially opened this meeting, and his message was very simple. For Pacific countries, tuna is much more than just a fish. Tuna provides food, jobs, government revenue, and for some smaller Pacific nations, it is a major part of their economy. What were they discussing here? Scientists were looking at the health of Pacific tuna and other fish stocks, how much fishing is taking place, better collection of fisheries data, monitoring fishing vessels and catches, the Pacific Tuna Tagging Program, the Regional Observer Program, and long-term plans for sustainable fishing. But the overall goal is to make sure Pacific fish stocks can continue to support the future generations to come. Lea hanai o whaatasi ma le isi vaenga lea na le otu natu fo imo Berry e mairunga. O le aso fo isa fa yeli feilo inga ale New Zealand Pacific Business Council Trade. E na malanga uma tuali to tele na I fai pisi nisi Samoa. Ia le sa saunoa lo iai le sunga le plafionga minister ya Fata Ryan. O ia fo ile business malam business I tono Samoa. Ia ma usava no mate femeria ia ma le fionga le minister. Whaalilo na loto fia ona o se taimi wa toe wako akele lau whai pisigisi wako e fio. Mai tātou New Zealand. Wa toe fia whai pa anga whaatasi ma Samoa. O se la tula. Wali tō tele. Ia. Wa moli ele whaaftai tele ma wha malo. Ma se whole tō tele o lan. Wa lewanga fia o ngai ka ngakai. E fia whai ngā pisigisi wa whai ngā mawa noa le lei. Tātou te ngā ruru e whaatasi ai. Ia moli ele wha malo fwoi. Kasi ora mingi skale ale ia tau o te whaia tole e vevesi solo isi mea. So le ai pisi ar ka malo I meolanga makanga ruenga. Ora sa ola. Ole makua active ale. So ngā tuisa mau fionga minister honorable Fata Ryan Schuster. Sau le MCO alu pisi ngisi, sau kurisi, ola. Ka malo everywhere. Malo mo mia tanga lue whapene. Male news muli o taiao e tau awhia ai le fono. Au fai tulafono I Samoa to e tau awhia ai le ataua. O le awha tau nai, I believe, ia le fionga ia tu ia, ta malfale mo safata. Ma o le atato va ia I fo inisi o no foa o le pale mene o le ato e declare fo ila sol taiao ma wha anga fua. E peila o vai maunga tolu. Ia ma fale a lili ila tau va ia tu. Also,
E lua minister portfolio zia lea o lea announce lea soa taiao. E lua minister fou o lea announce lea soa taiao. Wai sila fia le ia kau? Wai sila fia hana? So we have two new ministers or ministerial portfolios yet will be announced, I think, tomorrow. I know. Are you going to leak it? I think I will respect the government. Nice. Or shall we just... What's your opinion, Hannah? I like your first answer. We'll respect the government. Yeah. Okay. Be a good public servant. Lea taua? Kukai au. Yeah. Mai ola nga fora kai au mo po ke ro pole ungi fongo ngi pe lua so pe koro so pe fas. Mo wala le bongo li mongi ma pula e pa mo fongo e. Pai o ma ko Fisheries e ko ki complain ai ko social media. Pai kai au si kali maro. Yeah. La le taua tua minister fo lua. O le e lau e foi tai o le minister o leo le ata ua veina le matanga ruenga o ngaruenga. Ya tia ya le nga I ko lupe. Au ala uka kalo. Ala uka kalo ia mo se mingi skao se ko inga kia. Tatou ma vai ne vanga na fiafi. O mai ale por kalame. Ai aka ala uka kalo. Ola uka kalo. Ya, it's my prayer. Ia mo se mingi skao ko inga kia. Ai le o le breaking news nga o le ka kia pe ka hao mole tu pe tai au ia mole. O fa ruo offer mi sky ya kia le mga o kia. Tea fa pe yo na talia e filiva ai o la fotuang. Yeah. Le wo ta talo tia el tamama tua. Kusa kia fia me. Kalia loa. Fai mai le tala a mau usiosi. E amo ia po le hal le langi. E amo ia e leo. Ola u foi kuala no ia o kama makua pe ki waro ai afe e ia ka u. Kalia. E kalia o io o ie kua e afu ia ila u kau. Ia o te warunga al programa ne vanga la fiafi. Tato vero ila so taiao o a foi ni vovo ngole so taiao la to ia ta pena vo il tatu team fa tele hana mo tatu media watch o fa solo ai nga feu media watch hana ma ma ka ngai karsa vole ta tai mo ta pena nga mai o tatu media watch me se fu ia so ngale atawa matu fatu ai so waru langa fa ila vasenga ngai al makoa la walu ka u la vasenga mingi skafo le wo o miska singia ngai ai. Lela. Ka kia pe o le maru. Ai la ore ka un mo ko senga ngai, mo ko senga fa makai. Ya, ta walunga matu fa so fo mai manuia. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project.
Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. Dal www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O na whiriwhiri le o nanga i te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, bilio re vai, bilio re moli, e mwhawhara o tuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o re whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o re whausia ino whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri lea o le whareoloa ma le nuku o lo I aile nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nuku. Whiriwhiri lea o whai o le talo whawauta te whia whatawina, mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out, e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau monga I peo lo swafa antoa, I meli po se numero le telefoni, e maisio le tua tusi. O lo ainga I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa, ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na ilo whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mo so o se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit lea o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loilo I lo ainga I Samoa, e alai se te autus tusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo whawauta. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi nau mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha.
Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.